ene mesane mu adi ahie mu ne ye ba becha oba de twediampon Yahweh nasem mesro bebre se o bema ye nyina ya bompae edi ho ahye oba de ne nsa pastor mensa bompae o gidi suma ye nyina yo ye bompae Israel Nyankopon wo free vitiase no no me wie mu sem na senka odin o twediampon batampa wo na wo dom no tumi so wo de yenkwa ache enenso papa we bie wodompo no e de wasempa asoma wakoa so onfamre wiase afa na nyinara enne mija ene asempa ehye wonsa bebi odi ade osefo no tumi sade ndi brabe di hine e woni asempa iso bietiefo akoma mu na asem tumi mbobra akoma mu na bia adwensa kyerapo ma wo ma na ehwe we kyira kwan ansa na wabebu wiase aten brabe di hine enne kasafa wakoa so na wo ma etie adomunti amen amen yedo ba de na se enne so ye de ahye mu ene topic a oba de twediampo Yahweh na meso e de bre won ya to din say take not the name of Yahweh in vain. Okay. Take not the name of Yahweh, God Yahweh, in vain. Moradi unyanko modin kwa. Bonyanko podin kwa. Wow. It is our Bible. Sa quotation. Yeah. Shenens. Papa. Enti me TV for na circle. Eno nko TV for no mo de ana mo peten commandment no. TV for no peten commandment no omo fe no nko mre to so me ensa no. Na yenhwe. Sa die we ebi mu na emu odu papa emmo nyanku twediampo nyankopon Yahweh ni din kwa se ye baba mu a ni pedi we hu photo so papa memmo nyankopon din kwa na babo ne pa kyerese die no ni pa ya wabo nyankopon din kwa die no ni pa da sani ya e kyerese wabo nyankopon din kwa orofo wutie me ne fa boku no pen na babo be kasa yan chasa mo etime man Proverbs chapter 1 verse number 1 here the Bible ne kai Proverbs chapter 1 tie Bible verse number 1 Bible kasa yeti obade Nyankopon asem paso e wose won fa insem ehunu nyansa asem ya mi be kan obade Nyankopon hu ye mobo ni emfa hunu nyansa ene kyerɛkyerɛ eyen kyerɛkyerɛ ba bua ma daache watinya ye free won fa ehunu mu nsɛm eya asem a onipa ufa ebe bua mu hunu Nyankopon asem mu nante won fa nyi enimdian kyerɛkyerɛ we na ebe bua mu onye nimdie wo obo ade Nyankopon anim tenen eya treni abra bo mu nsam atemuo we na ebe bua mu atinye hunu ama anamo obetu atemu ho nkyerɛw ene ade tenen we ni ade a wotua ebe bua mu atimi aye ade tenen se de ebe frɛ wo treni ni onokwafo ba akopɛ won fa nkyerɛ ntetekwa editia etu ponse we yi na di se an apostle kwagma me mede na di nkyerɛ wiasa afa na nyina abrantia so we ya abrante na wutie mi a on fa nya adwempa o se ebe bua mu atimi nya adwempa de anante wa brabom enti ene onyansafo tie enti an apostle kwagma me kasa kyerɛ wiasa mansa onyansafo tie mi na nim de no so ebe bua mu onim de na akosoro onim de fo so we ya nim di fo so so a on fa nya tempa ebe bua mu atinya bobra ma watinya nya tempa yes asem ni o yes asem ni o yes asem ni mu do me see topic ni say take not the name of God Yahweh in vain and fight nyankopon din kwa sa asem bi emu dabi osofo bi tram pepe mu so be ma check me say hu say kwan we oni pa wo ya e cheso wo nyankopon din kwa atitie ba bo ne be kyerɛ wo ye Kristo ni number 1 check wo yes ade bia wo ye no nyankopon mu ye no nyankopon kwa so no kra kwa so e ko ya drop pe ho ba kyerɛ wo yes wo tiem na ye sofo wo we na wuntimi nya dwuma no a na ye konfo a ebe ye papa ma so be ye konfo yes sin so be fo nyankopon din ato wo so wo bra wo nyankopon pitwa dia mpo ye wanim se wo so mbosom na so boni din kan wo bo ho dua yes ogidi ni a wo tie me na ye firi wo Kristo ni na wo bo nyankopon din di atro mo ye bo mo pa ma mo kwa so ni dem na mo ko din tro kwasi sa mo ko hye mo kwa kodi adanse akopagi nyankopon so dada o yes enye wo nkwasi asem na be kana so dem no ana se be impredious be ma nyankopon ya kase dabi eti di wo nokura
na fanante. Yes. Me pacha we ababawa. Na wo ka asem bia, kan wo papa dim. Yes. Kan wo maami dim. Yes. We abrante na wo ka die bia. Asem na wo ka no. Ebe ya kan wo papa dim. Yes. Ebe ya kan wo maami dim. Yes. Na anaba kan wo dim. Unnim na kwa kan Nyankopon dim na asem nya no kra. Wo benya problem. Yes. We a minister. Na wo kwakwa gya paso. Mo ya rally. Na ka je say wo Nyankopon ye madom na se me baba tra konwa no so. Ana se mo bom na me ko parliament. Me yes adie wei. Na de na mamu a wo bo Nyankopon di ya kwasha mansan bo. Yes. Wonim. Yam pepe mu nchira. Enti na sabre. Utima ya woda no. Wo wasam bo ne po. What is so be a shabo in the name of Almighty God Yahweh. Yes. Et wo tie mi adoyi mu a. What in your sharp? Yes. Quotation better from quotation ni young Exodus chapter 20 verses number 7. Emran semu dum ba ko na mayiye. Ana masaka ho. Ana me ba church mu. Na watinya bobra se di ba na ho ba ho nchire la show. Say say kila bia na ho ba chi ndan la show. Wo ya baba ati ayo. Wo ba shawo. Wonnim. Na wo price wa shawa. Price no papa dim. Price no mami dim. Wo kasa bra. We nya mesuma mi sum nti. Nya me nso ni nti. Ana me ju sa price ya. Hey! Baby akobo nya me din no. Wo problem. Wo bo nya ko pon kwa. Sa kwa no nti ase. Wo de tie. Emran sam du baby nya ko pon kase pa anyway. Exodus 20. Verse number 7. Kwaso. Ema Awurade Onyankopon din kwa. Mama Awurade Nyankopon din dan. Kwa. Hallelujah. Amen. 10 commandments ne ba ko na massacre. Meyi na matre no. Hallelujah. Amen. Na mo le muntie nsaba wom nsam ne mu do papa. Ema Awurade Nyankopon din kwa. Na Awurade ma do obodi din kwa ne mfa no tototo. Me pa cho sa tototo no ni asam na mu do no. Tototo. Do obodi din kwa no nya dan. O ma ne mfa no tototo. O ma ne mfa no ndi tototo. Na odi atie nsam ya to aso e. O ma mfa wo ni tototo. Yes. Do obo Nyankopon din kwa no. O ma ne mfa no ndi tototo. What's it? Na de ne to aso. Kai homeda no. Ha, hallelujah. Amen. Ati o si na mo Nyankopon din kwa. Na do obo Nyankopon din kwa no. Amfa ne wo ndi tototo. Obani na wutie mi. Wabodi no kwa menzo. Wabodi na kwa twempra. Wabodi na kwa diatro. Anya umfa woni dan tototo. Umfa woni tototo da. Dabi. Eti na umfa woni tototo no. Ana na mi be papa mu akira wo. Yes. Umfa woni tototo na be papa mu akira wo. Yes. Wo to aso a kan kan quotation me Leviticus 19:12 19 verse number 12. Asa bin ka say Yenti obo ade asem. Wo say mon ka me di hu ntam atrom. Me pa chotie Nyankopon ma woni mem ka ni di hu ntam wodi emu atrom na wanwura Onyankopon di hu. No hwadu wanwura Onyankopon di hu emfa Nyankopon di nkwa kasam bi asa de wutimi di wo papa di won ti ayo obi ho me na dwumu panyi wotimi di nkwa gibangu. Yes. Panyi chade no bayo Tima rawo Nyankopon di hu nyade bi enkoya de bi da woni dirim dabi de mi kai awadwumam. Yes. We are bright na wadwumam pa ko fa dwumam letterhead na fa kokwaji law da bi wo bra panyi nya den de no bayo ye be wadi. Yes. Eti ebi ni Nyankopon ka kira no ena gidi fo bebre kasa wo Nyankopon di mu eni di atro aso fo bebre kasa wo Nyankopon di mu eni di atro na ya so fo no akotu adu di babo ato se me ma ya akọ. Yes. Me ma de mi fedie. Yes. De mi video na do ko bodi ni mpo ko tantro mu ko mfa no ni tototo na wa ko tu aduro di babo ato so na se jadam wo bodi di wo bla ni so atu aduro na mo di na mo chei ana mo jimi asofo mu tu aduro sambo Nyankopon di ka no na di na pese bo ya no adi na mo ya no e bo create confusion ma mo ho ni masefo. Yes. Woni ma mi kotu Bible be ka sam ya cha 10:22 o se dia wo ya no 1 Corinthians 10 verse 22 o se ben ka sai mo hye Nyankopon o se dan mo hye Nyankopon e sa wa kotu aduro na di babo ato so a wo hye Nyankopon amana twini nku amana twidan nku amana twini nku no bibusa mo question mo ho ya de se na so fa wo ya sa wo adi chenya mitina ai na mo swa de kra ai mo hye Nyankopon amana twini nku no bibusa mo oni so no comfort em mo ntam o so bisa o ho ya de se na so fa wo ti bi di sa adwuma wei hallelujah amen o se jama ho adi check the creator no wo ho adi check oba de no asemo o se mo hye no na twini nku no woni mi nku no wo mana jealous. Yes.
Nyankopon wa jealous. On so di kanka so e ninkutwe for dada. Yes. Etu ko fa we na di be si dem a enti so ye konfo yi wani so ye konfo. Yes. Mo Nyankopon di wo nyame foforo bi di mo Nyankopon ba di wo nyame foforo bi di Yena mo chiai wo ye didi ni atiayo Bible can say more Leviticus can ono mo ti o ye biom 19 verse 12 Mon ka me di ho entam atrom kan di ho ntam odem atrom ehwa Nyankopon di sister won ba bia won so from didi ni o twa ntro Nyankopon didi ni me say o ya bai wa na utie abrante na utie mia so nim so ya tro from am kwa sorry yes because o ko tren Nyankopon fi afa Kristo ni ato ho so no da ne tro for Ubo nyame din wodi emu no atrom yes so fo njire mu njire on chire no ntinati uni ma ya odan wa on teda me so uni so ya trofo a pe bi na tena yes uni na ko frɛ wo gidi ni na ko ya za na udi nkom na ko bo Nyankopon di ona ye Kristo ni ntina me se ha me ye nyame sumu ni ntina me ye sei Yesu a enye Yesu a enye wurade twadia mpoya wanu a na gi na wo kan so ye ntro wa body ni kwa edi no biade ye di sira yes ye di sira de free in chai yes edi ye body ni wo kwampa so yes ye body ni wo kwambone so da bi listen tiaye woni mra wadwemra ti Bible kan say me a chaw wo ye so for na temi wo ye tia o kan Jeremiah chapter 23 verse 25 Jeremiah chapter 23 verse number 25 verse 25 matedia difo no Nyankopon na kasa no waso wa den matedia difo no sa what top wonya wotie down o me di me din san control waso what dia difo ni bi di ni din ye den e san control what afidiem yes odifo what afidiem yes me see wa so for be shan kom na amem mu na mu nwani o yes because so otua ka every ajanom so ko si a want to so baako mienu enai enienum eto be tua so for the camera bia ka ne ma me bia ka church members if you know I'm telling you today also otua ka free ajanom mu yo so yes unimu anything obi be jam say Nyankopon ye we onkuni ne o tetena se fo ase na se fo yes also otua ka free ajanom emu yo so unka wono dia yie okay the Exodus 20 kwaso verse number 8 no kwaso verse 7 was ambo Awurade Nyankopon din kwa na Awurade rima de oboni din kwa no Awurade Nyankopon ma de oboni din kwa no mfa ne ho tototo kwa verse 5 no verse 5 was na me Awurade Nyankopon me Onyankopon ni nkumfo a me tua agyanom amumuyo so ka Paul ka say unkotu dro di Bible to so a wo hye ma papa na tweden nunkum na ninkuntwe so ba anu aka na wontam se me tua agyanom amumuyo so ka waka na wontam se ye Nyankopon ninkumfo hallelujah amen hwe wasi waka na wontam se wo ye Nyankopon ninkuntwefo ninkuntwe ye twi kasa budo asabe oba wo ne okunkrate na ka che okun sa okuye ninkuntwefo be ma no wanyi ntum ko be ma bia na me kunu ye jealous be ma nto na kasa but obo ni no pod wan fere dabi odi ato ne ho so o se ya on fere yeah o pa kan na hulete Bible yes Exodus 34 no verse 14 Exodus 34:14 le tia en so ni nyam foforo bia tia efrise o se men so ni nyam foforo bia fi se Awurade Nyankopon no boss ba asase ni din ni nkuntwefo ni di wodi ni nkuntwe na to no so wodi abet ye title oye nkuntwefo ni nkuntwefo ampa edi wei papa ya fato no so edi o se men mo ni din kwa nko bori di o kwan bi so obetwe ni nkuna tia na ni nkuntwe no so ka se di ni nkuntwe na chi nie yes no se men kan sai me tua agyanom amumuyo so ka obua kan asem na verse 5 no was na me Awurade Nyankopon me Onyankopon ni nkuntwefo a good utia mechew hallelujah amen ye Nyankopon ni nkuntwefo me tua agyanom amumuyo so ka na o tua agyanom amumuyo so ka me difa emma so tie na bi o tua kan fio ni nkuntwe ni ba na ni Nyankopon kwaki ni nkuno ni nkuntwe ni ba o tua ka free dia so emma so
Wo papa no. Hallelujah. Amen. I know because there is no God that me enter me no. Na ne mother una man. Wo papa engineer man. Papa no so ntira so. Yes. Wo ni ma me ka kira wo. Wo bla bi ke ka be fie ho. Ade ya me bi ni wo sister bi start to engineer. Ebeka mo. Okofa beka wo. Obesa asefo no. Wo be bi o de ka snifri. Wo se me tue eja no mu yo so ka. Me fa maso. Maso. Kosi a won to aso. Kosi a won to aso. Miensa. Ene nine. Our time is so. Generation ya best first generation. And now first born second generation, third generation, and fourth generation. What there will be to be confused bi mono. If you not to tia pansam. To tia pansam. Opening bi no din kwasi asam. Yes. Any akasum na generation. Pe o nyina be nyina no. O masia ye poto. When you have kotu, who guide the book of Lamentation. Lamentation better natural. Verse 1. How was it for? Yes. Was yet my bonnet? A bit with Januma bonnet. When you are as a papa no mutis and quasi some woman you are. And the Yanni is so Omunanum and a Susa and Muyano. Omunanum Susa Muyano. Yes. Out of four with Gemini. Nanu wadomra. Amen. Nanu kwaji da. Amen. Me pachaw Bible kasachiraw. Yes. Yam fanya kupon di nyagro. Hallelujah. Amen. Deuteronomy 5:11 yakan. Deuteronomy chapter 5 verse 11. Verse number 11. Yetie obade nyankopon asem. Uya ka Matthew 6:9. Okay. Koso Mo ewrade nyankopon din kwa. Deuteronomy 5:11 say, "Mem bo nyankopon din dan kwa." Hallelujah. Amen. Take not the name of Yahweh. Yes. Men fedini nya basa. The name of God Yahweh in vain. There be. Men fat nyankopon, men mo nyankopon din kwa. Na ewrade madu boni din kwa no. Madu boni din kwa no. Na hunya tototo. Ni kwanso osaja ba hobio. Hunya tototo ntira mi quote Jeremiah chapter 23 verse 25. Jeremiah 23 verse 25. Kwaso. Matedia difo di me din sha konpo saje we. Oye na so wiase a. Ghana. De bia wo bia na so ado ti wa di fo nenu asam ni say. Masoda ye. Me hunu wei. Accident besi. We besi. Ye bia hihye nkom onyam fufuro bi dirim. Abi ka emam no ko janse. Enyo no ko no di fo akasma ba mu. Emam mu. Ma brother obi asuma. Obi asuma. Dabi. Obi asuma. Dabi. What go hu dia? Yes. When you check members, you have problem in the quotation by Tatwa. Yes. What's it? Materia different division control. Division control kase. Masoda. Ekwesida bay. When you post to one transnational so transasi so. Not some bisa kwase se we ankosu da bay. Awedi for. Awo edi for. Yes. Aba. Enkosi da bay. Now take Jeremiah chapter 23 verses number 11, chapter 20 verses number 13, chapter 20 verses number 15, chapter 20 verses number 17. Read the Bible for me. Jeremiah 23 verse number 11. What's it been saying? Was it a different asofoni nyina? Me na me twa Bible no. Dabi. When you go post what na ni twa so fear. A different asofoni nyina. Amaya konkonsafo. Konkonsani mu no. Omu di atro hye Nyankopon wo. Me fie po. Aso dem wo. Ena me hu opani. Yakobo pa. Na wo yabo pa. No be just uradia ya dum. Na mi sisia me ya. Ana uradia dum. Odi follow so. Na da ruma. Emkuyo. Anointing yo. Na ajim yo. Botru yo. Na ajim yo. Sika yo. Na ajim yo. Wo be business amastika. Who didn't throw Nyankopon di mu masofo ni dia business. And Nyankopon so aboni din kwa. Yes. And din na boy ya no. Enyo ni no se ka. Dabi. And who can treasure no. Yes. Who found it. To. Me fie pa na me hu opani. Was ya so dem osofo me ka wonya wo tiasia. Me nya wa gye se obedia dansie na ebe hye Nyankopon di animonyam. Dabi. Nyankopon ye ntwantwo nhye na animonyam. Dabi. Ye no kro na hye na animonyam. Yes. It is agina wonya na ya bonsam agene. Yes. I am satanic. Anna satanic will speak about wura mu. Yes. Anna wudi din twa hye Nyankopon. Be si anye ya me bompa ye. Eto bia ye. Anye ya ni problem bia. Ye bompa ye. Oh yes. Ba. Na se wo nya wa yare sa no binya na yare sa. Nyankopon na ma obi nya na yare sa nya wo de ni style. Yes. Woni ma ye di na mutiam ya. Empabo ne ma miensa. Yes. No. And I wait. Yes.
It is a born there. Yes, I didn't hear yes, yes. Yes. Then you know, you ever go for free. Oh, yes. Then you wait, and it's about this next time. Yes. At the wait, meaning you go pony growth. Change what you will be there. Before Panama, What you saw them one Zano pa. And now follow the supermarket. And at the end. Messi, be beyond Pabia was on the field. Yes. Yes. Now look at them and come back. I can't number quanchra on the map. Yes. For tomatoes are quanchra. Aba. And what quanchra. Aba. Mokwa quanchra. Aba. Nyadwa quanchra. Aba. Nadia Murabu. And Chia quanchra. Aba. And the idea of quite the idea for Adriano. Everyone saw them. Yes. And to be promised what it appointed back. Castle, Oceana, And no one because Banchi. Yes. Our Robin. Yes. Body. Because your body. Yes. Hallelujah. And this argument and now so you're done in supermarket. I done more. A different more. A different. Me blue kwasiasam. Me na me sure ya. Dabi. Wọ́n sọ asẹ́mu ní papa náà hiya. Náà dáná ní nkwasi asẹ́mu. Yes. Wọ́n sẹ́ di fún adé tí ọ̀bọ̀ adé yẹn kó pọ̀ ti sọ̀rọ̀. N'o di fún so yẹ ní òní di n'o so òun nkwasi asẹ́mu. Ẹ̀kọ́ sọ dẹ́mu. Ọmọ de ba asankom. Adé ntí o tí wọ́n ti dẹ́mu ọmọ bọ́ ni di náà sọ ọbẹ̀ kọ́ no. Náà ẹ̀ bá ọmọdé ni yẹ dẹ́. Asankom. Wọ́n sọ akọ́bọ̀ ni di nkwa. Ọbọ̀ ni di ma bá ẹ̀ ṣe àṣeyẹ. O nfa wọn ní tọ́tọ́tọ́. Ama me ma inform. Eti member ni jib saa tumi na ekoso odem wodi Nyankopon se ono member ni fu se Nyankopon di na wo ni ti ayo ba de na take control dem ho eti wo member na ko jib tumi na di wo be nye Nyankopon ni no a eti wo na jidi bi na di na so nye di ni na ye mo e perform wo dem ho wo ba bia me di ade ne fa no Yes. eti wo nti ba na se a wo me di no obi agye ni se Nyankopon twade po ya wo na ye mo dem ho na so ya kono di aye bokuru wa aye bodunso aye balagba bi enu akwaje okot power bi and I use no demo and I can Jesus in the name of Almighty God Father believe bro adia be yaw me say fa woni Toto. Me ho jiri dia. what's wrong na wo jiri dia I want to sign up from that here. and no mo ti damo on kwase asam no mo ti damo I was sending my phone sending. no mo man ko fa trabonim Dia be no mo send from akwa bane so. me na mo choba abo no Dabi. wo mani pa trabonim Obade for the sanka. Amen. Me say din na wo no ti din na se. 21. Kaba mo ni anko. Man so me different. What so sumo din for bia. Eso abo to America. E so bi mu di mi ka papa. Man ka san tira wom. America hunu obi mu to anya yize. Omo san kwam. Hallelujah. Amen. America hunu akwa fo to anya yize. Ana bi adan. E san kwam. E san kwam. Sa anko mo gina mu Na a. sa kwam chenye ko pa gina mu a. Anko ma me man tie me Kwam sam. me ko pa ma adan. Tie me sam. Tie ni sam. No mo san from akwa bane so. Koso amama say for akwa bani so. Yes. Hallelujah. Amen. Oyema ngosramra. Amen. Na domunya kase. Amen. Odo fa wutia mi. Onyankopon asam ni mo du. Yes. Edi na obo no. Wo di ase e. Ah. Wa gidi na di. Na adi nam kwam ben so. Wo nam kwam boni so. Wa bodi ni kwa. Yes. Amam fa so amam. Dabi. Wa bodi ni watrom. Yes. Ebe how dabi. Yes. Sister wadwene. Na no wadomre. Amen. Repent. Yes. Sister wadwene. Yes. Na no nkwaje da. Amen. Woni mra wo so. Yes. Na kila bi obu la show. Yes. The Bible can Matthew chapter 6:9. Matthew chapter 6 verse number 9. Verses number 9. Ye to body Yakopon sam. The Bible. Was it enti mo mpa ye say? We are not kind. Romans chapter 2:16. Okay. Come. Was it mo mpa ye say? When you go pon na me double mezi aso. Ebe wi aso. But they are fresh you for. No chere mo Bible. As what kind of pick it from the book of the Ephesians Exodus. Yes. Chapter 20 verse 7. Yes. Mum already din kwan. The be empabo ni fi ase. Yes. As what kind say? Mo mpa ye say? Ye ja wosoro. Mum pa say ye ja wosoro. Wudi hunti. Sister ti wo wanu. Osofo. Iti no ma hwati. De sha wona. Odi hunti. Udi wonya dai. Enti. Me say atemu be dwe. Bi so so pass egane egane. Yes. Dinachi. Mu satemu de si. Na osofo di mika. Dinachi. Wo jama dai. Dinachi. Yes. Na dua na ba. Na dua mu dua na. Na ma ne mo. Mo pa ba bi fa class Yesu asifa. Ni di wonte no. Ma say di. Yes. Obi di nkutu ase di. Say no. Anointing what they say di. Say no.
and German some of their said I said would this some or their said a do our kotu or their said Yes. Na church member what year so wa fedi na to no so me be kotu from the Bible. Yes. Na fedi na she din na din kwase what good in any was. Yes. To the Bible send a Romans catch Romans 2:16 no was ye da onyankopon nam Kristo so say koso e da onyankopon nam Kristo so ko e da onyankopon nam Kristo so obebu nipa nkukwamusam obebu nipa kukwa we mu naka wo obebu nipa kukwamusam aten no obu aten na odi dini ba dai ebebu aten said asempa ne tie pepe yes. no di bebu aten da nipa hi na ekobu aten edin ngwa as what transfer the kojo pepe so from level way na da be na be lesi fa lesi we mu edin no ana te da mo no ana be di ye ana be su ye ano ana di kwatem wo asamba ne po Yes. wasi obe bu watem wo dim na asamba nim yes o ja asamba no so wo di ajejo verse 17 na was na say wafra you dani na o tie ayo ya fra wo Kristo ni wo di ho atwemra na wo do ho atwemra na wo ho hu na wo nyankopon si didi ni papa wo na waji Yesu adu na Yesu wu ma wo wo hunu de ope wo si wonim de nyankopon twa na wonim nyoma esunu wonim nyama papa na ne je wo nyina se wo firi mra no mo akyerɛkyerɛ wo nti si ye firi chokunku wo ma kyerɛkyerɛ to aben wo ba e to di ho ato ho so na do ho ato ho so na wo yo ni frani kwankyerɛni asode awokɔ no a ohun sɛ wo ye ni frani kwankyerɛni sa wa bɔ wonim hu wona wo sum wa yo ohun nipa bi a wo ti a wo sa wo ham na so sa wo dan ham oh sɛ din no wo yusu ɛso ti sum ana wo bɔ din no wo problem papa kwasia futufuo wo so yusu kwasia dia ma wo waso eba nsa ye kwasia futufuo onko kwakyerɛkyerɛfoɔ wadanya ko kwakyerɛkyerɛfoɔ ɛnam sa wo nim de ɛnam si wate bab masɛm nya kɔtɛ ɛne no kwaso ban mra no montra na wagye de kɔtɛ so de na ye wo hya wa so ne muti afa wo kyerɛkyerɛ obi no mu panyiye dikine sɛ dikiye ɛmɛ kɔ panyine hwɛ atade ɛhyɛ wa odi bɔ nyankopɔ odi wo gudi ni wo fi o tom na bɛ ya pɛ baabi fa wo nyankopɔ kyerɛkyerɛ obi no wo a wo si wo kyerɛkyerɛ obi no wo nya abɔne no wo kyerɛkyerɛ ho wo kyerɛkyerɛ wo ka bɛ hyɛ puskalenke wo ka sɛ wo wiade ka no bɛ hyɛ ya ma wɛ dabi ka bɛ hyɛ five physical film dabi ka bɛ hyɛ lampan dabi ye dabi ye kodi dabi ye bia border dabi see truth dabi wo gu wani mu ase yes wo si anam wo so nti was wo ka sɛ wo wiade no wo wiade in the name of Almighty God wo si wo sɛ awade no wo sa awade yes so dem no adani architect and we do a fine guy and so for me introduce nkofo man nkofo so mo waro hey waka time na mo pian nkofo kom ati bosumi mi adu bosumi nsia bosumi we na kran ye gwa wade yakupon kasa se sister we wade we so for wo si yakupon sa ba we wade ba wade no amani no sister dabi wo so for we use yakupon dia na ga na wade no misu wo fa wundi to wo chiro honi nyamisi amam kofo be akoto wari tantam oh yes obi be kani diri mu chiraw no kani daya won te dana sia kan ni tuma no a chese daya ni chese wale daya ni chese yesei uyo na mo be nya fobuo uyo bibia munim Mr. Obi Chadwo so says here. So for be man copy what in the name of Almighty God? Yes. What in Yamidia Manakota what tantam? I'm a being accident to our them. I did accidentally married. I am brave. Nyamisinti. Nyamisinti. Abawa bia kwata wade bi. Anko yamano. Nyamisinti. Abranti bia kopia wade bi. Anko yamano. Accidentally marriage. Amanko 40 so na maniam. Wade be ni hinyo. Onyankopon kasa ya for men kasa. Hey! Yana muchai. Modi nyami di gba pododo. Mo se Nyankopon dini. Wo se na wo fa wo ni tototo. Mo Nyankopon ni nkumfua. O tu agye mamu yoso ka. Free day. Fa masu kosi awon to atoaso. Mi ansani nan. Wo be kuma. Yes. O ma ba ya bodamfo. O ma papa bi ampiam. Wo na unimu a. Aya hwa nkofo poster so. Wo da be wo bitori poster. Wo be nu. Aya dan wani free mo akere be wo poster. Yes. Mate. Obi posted the fan ba oh yes. Obati ya beko. Oh yes. Bank manager. Wow. Kwaku Bensa. Oh New York. Yes. Kwabra Bensa. Spain. Yamagi. Australia. Wow.
Animunyam wabusua no. Ti say babu bamani di kra no. Animunyam wabusua no. But is papa ye nyame carefully. Ah. Na ni dia beda. Come answer. Come en. Pawan tapa. Do ye papa wo mu no. Ni papa ni no. Twabe. Ni papa ni twabe. Papa no wo mu no twabe. You this wo be dey. Do use odisoba. What did na mane how? Ha na nya wadwuma ntina me tia. Dabi. Ate. Na e bobo say din we nyina wo poster so a. Ben yan fa won kontem. Edi kontem. Ha? Ye na say we keep obi ani ho. Dabi. Nkwan bi ani ye no, nkwan bi ani ye no. Na ba kwa first penny. Aso nkwala de go ye na. Yes. Kwala de go ye na light na ya so. Na mo de gba kutubo. Yes. Light na so ye na so. Na kwala de gba kutubo. Now da ho. Eyi asino. Ye na so gba kutubo. Anadwo no. Kwala ni dwuma bi e nkwan bi ani ye no. Ye na ye no. Na kwala bobo ye na se. Na ma so bampe. Eyi ase. Anopa ana nipa be kakra bi. Etuaka efe na wo so bebre. Ti be pa chaw. Nyago podi mfa ni agro. Wa so utiro honi no. Wa so utiro honi no. Wo fuma asori fie nyoma. Fu asori fie nyoma fa. Ade a wontu wan na ma wonno ye ba bia wonno ye. Wonno ye. Utwa bro. Wonno ye. Wonmre nsam fifra wo. Debi. Wonmre nsam fifra wo. Debi da. You are. Ebedi wachi. Enya wo sweat. Never how. Won teni so wo. Debi. Won sam fifra wo. Kasami ko. Wa na memra wasi wa ho mra mu. Wa ifa. O emra mu no. Wo na memra to so. Wona mra to so. Adi nyankopon anim twitwiri fam. Wo ti Kristo ma ye di nyankopon nim ye dan. Etwitwi fam. Eto bi ko bodin. Awo kwan bi so. Na nya no kwan nipa ne benya fobuo. Yes. But so boa udin o nyanim na ye no kra. Eja wadwo. Infa woni da enam so wo de cheche. Wasi nanam, wasi munti. Wasi munti. Wasi nyankopon din e wa manamam. Sisa wutiem na nam so. No bia kasa tie nyankopon wa. Nipa ne kasa sade na wo ye no. E nyankopon kwan so no kuremu a. No bi kasa tie nyankopon ho a. Obenya fobuo. Na de okan ne no kure. Pa dia. Ne am ya kasa tie nyankopon wa. Ene me catch your play. Sa fobuo na kasa e ntro na kasa ko ni ba ko so. Enam say no kurenti. Ebe tani aba so. Yes. Benya fobuo. O say na musunti. Wasi nyankopon din. Ye bo nyankopon din. Wa manamam. E wa manamam because of you. Yes. Nkwasi ade a waye nti. Eti enam so me din no. Obi akasa tie tie. Eti dia yo fa won ni tototo. Eti emfanyo bopon ye ti na me pese wo ye bibia na fo so be ja asore jana asore kwatra nyenka nte di o ja asore no bo sa abra we eno no nyankopon di bia mata Yeah. Pon ho asore kom. Wa hu sa ti bia no asore kom. Na wo ti Kristo wo so ya nyam so muni ana wo hwe edini be bata ho a woni asudi da wo so asudi da wo do hwe asudi eda wo so ti mo ni mra wo so Amen. no ade nya sharp Amen. e so ka Romans na o ka Matthew chapter 7:21 Matthew 7:21. At the first osetie. kwaso Enya obia o simi se awrade. Ana obekọ osoro aheniyam. Na mom do ye eja owosoro na apede. hallelujah Amen. o se nyu obi o simi se dan Awrade. Ana obekọ osoro aheniyam. na obi o hedan Oye eja owosoro na apede. ani na omo se awrade hallelujah Amen. wo be yi bia firi ebi bodin wo kwam Boni so. Yes. ti san krofo ne bodin wo kwam boni so no obeyi o mu nyina nya awrade wo kan wo mu wadi fo akobodin wo kwam boni so me ye be prawo wo da so bodin no ye be prawo nya be bi bodin wo tia e Kristo mo yemu yo agini mo yemu yo me kasa both Muslims Yes. and Christians hey tanko wa wi ade no kasa na wi in the name of me papa Alhaji Yes. man ka wallahi Allah Bani no kai problem bandoki ba. woni ba ye wallahi Allah no ya Alhaji Mala. na ya mala bonu papa di ne Kristo ni o mi do nya me nya me so mi suminti ade no so ayo Mi do nyame. na do ontiki onhwem
no anka ni krom kasa me ma dori nyame ade we me nyam ho wi ma dori ya wo ntwum na agu wa ho ana wa dori sa no ma dori nyame wa dori nyame wo dori nyame Yahweh ohun mobo amen ne muslim now so omo ni so ntaw me si bibi jejew yes bible ni see edin no kobo wom etun ka bible no a ye kwa Isaiah chapter 48 verse number 1 yes yeah 48 verse 2 verse number 1 to 2 ne ko ai o se muntie yei mo muntie mi adofo muntie mi na Jacob fie mo ye di Israel din atotomo mo ye di Israel yakopon din atomo te aye ye say o ye Kristo ni osofo ne from man of God hallelujah amen yakopon din abeto o ye gidi ni o ye nyam sumu ni ye di yakopon din atomo yes ha tie na mo na mo free you da sene mo na mo free se baba ye Kristo for the gidi for mapa mo di abra nyankopon din mo di abra nyankopon din I can't tam na mo bo Israel nyankopon din enye nukuram na enye nukuram ana to yan ye kwa heaven mo chiri Israel nyankopon ye chiri Israel nyankopon everybody din Fasa jayo yesi munya no to di to ni esi di munya atu to di simple Koka so wudi yu na mimye wani fi akodo wa ya bi wani ho ye ya bi wani na mu ba bu no o ya bi wani ho na ho ye Saudi woni hani that's why I'm in he mo TV no dabi ya na yere ba Obadi afani sanka amen Saudi woni ya bi wani ho na ya bi wani nkuto na yo hu ano no atonton ya bi wani ho atonton kwa na kwa business so see debi me so be business na kwa ji okanshi market we stores ni bi kwa saka kwa pesto bi kwa kumasi adum kwa ji store kayetia kwa ji store ji store bantama obenye bi okwa no nukure na ye wadwuma no bi wonsa wo ye wode fa odin to so kwa mensa oba ye keke menu nkuto store simple ye nim say dwedi na wudi ye nim say dwedi na wudi but nyago pon fie dabi ye beka usimi yadi wonim say wo say so obi azan so oye herbalist no oye azan ye body a ya body din say papa we oye azan but we ye so for pa ye de papa ni dia be de abi bata ho din ye djuma ho dabi oye nshede ni mo nyam sa pa dabi Obadi my life amen amoni sunte amen hwedi na wo body yo yes me tie kan quotation me hade wa kan quotation Isaiah chapter 52 verse 5 Isaiah 52 verse number 5 verse 5 osna afei and then na me nyo ha Yakobo na kasa say edu sa abre no a na udi nkwasi asem e de na onye wo Awurade asem nie Yakobo asem na o ka chewe wa fa me man kwa ene Yakobo say ne obi afa ne man wana odi so ne tietiem ene di patietiam so fo timi tetiam Awurade asem nie no say Awurade na say wa ka bi di wa bususam wa kan Awurade di wo dan abususam Awurade na say so on kasai amo bia popon dinu say enam so kan say in the name of Almighty God no be di ade ne kwai na ade na nko yie no and me di pani kasetie nyankopon yes ka bi di wa bususam no ke nyankopon di wa bususam santi sanje we yo so fo wa ye bi mo bi kasetie nyankopon nti sha me kasem ya chrawo amai be hunu bi di Bible say obema man ni bia huni don be kan no kwakwam santi sanje yo nti amai be hunu say amai be huni say me na me kasa no kasa miaminie onu anie oya kronkron ye fedi di nya rough to kai Ezekiel 36 verse 20 no verse 20 was na woduru amanama wo ko ho no 23 mame o sinsa fodu amama mo ko ho no wo gumini kronkron no fi o ko ku nyankopon di kronkron den efi sabe ye ne ye gu hu fi na
Said you come on who said because of 4 years, who are kuma quality, not what share, a qualaketua, I want in air, and not to a drummer, sinner, Fred Dro. Now, T. Wet Dino be sad, the boy, Yakuponia, was had your way swat. Auntie Yakuponia D. Debbie, what Tama Qualaya wouldn't air. Do be a tamano, not that Qualano, quadroso, near Qualana, aqua shower drum, near one. Hey. So for ko pay opim for yam akoyi opim for yi akola oda ya frunum e dia ya duro nyankoma dia be nyankopon fie o yu aba bo nyankopon din egu so wa bodin no okwan ben so wa bodin no okwan ben so o so fawu ni to wa kan wo say o si wa kan wo say Ewade man ye no mo Ewade man oba bi say Ewade man ni wo mo now so we free na asase so ko ena me nya tima wa me din kronkron papa ni so oni ho oni demo wa freedom wa ko on kamo ho so mo ni din wo enti me nya tima wo si ni poko so e wa me din kronkron a wo gu hu finu ni obenya tima a wo din kronkron no ho a wo gu hu finu a wo gu hu finu no nya tima no hallelujah amen o bu ni din wa mo ne pam so o so o wa tima bi o tinka bi so obetua ka o dini wa gu hu no etim pacho udi dini ya dai edini na waje adie no utim na obokro no agu hu fi yes utim na abo adwaman agu hu fi yes utim wa yin se guahe agu hu fi sira bone facha se wagu yes be say obi oti wi ase no ono ne gidie di say so aye wo sa poni no oba baji Yesu adi ogina zeri ni zi adi e be bona su ama ne bone ye dai dai achen na wo wa bam si yabo wasu awi wa ye kronkron na ti wona wo agurade ya ma won ti preacher be preacher as well baby I want to know how did not to so no I know so I didn't know you know what TV as no me Christo no ye no already that was a kind of beja bani fe yes I don't think Christo na wo yo na wo nya am just here wo body no free yes na what TV as ni ko body no na so asa kind of wu a wo body no free no de ko eti beja no so bunatan eti ka wo de wa jane efino no abe Christo abe jiji ni mapa no hallelujah amen oni adofa wutie mi ade na wodi dini yes abre wo be yi wan sai wanu yi ni sai bible de kasa kire wo moni mra ho so na ni wadum ro na ni nkwaje da moni mra ho so na sabi previous ani power kunta dai ebu ipu akunta bu kan 40 Isaiah 40 verse 18 Isaiah chapter 40 verse 18 we are not there 19 okay ko o say na he hu na modi mi Nyankopon beto obisa question we are not Leviticus 24 verse 10 to 16 okay was why God Nyankopon say na obi kotu aduro yes no dey be compare Nyankopon he hu na modi mi Nyankopon beto was wo kasa ansem for no na dey Nyankopon beto no na suban be na modi be susu mi na wo Nyankopon ni ofie nkonya suban be na dey be compare ohoni de was wo ohoni de odwumfo na ogu odwumfo chechim odwumfo na egu sikadwumfo di sika adura ho no ye dua no asense no apenti ni kala ode gitane ntwiaba ye wo so for akọ fasa de we be si asori fie oni Nyankopon enter them honum na papa ne otesoro the creator no ntwi ni nkunu hwe was hwe mi tia Yesu ka obetua we Yesu ka what yes osofo ma oni mra so sika ni obeji o but ma we ye nya fe ate ya say so for ko ye kwase ade we nyina chi na bra boko fu pe owu na Ghana fa na hwe do mo kire hwe tesa mu de mo ye mo kate dampo nya sa na mpa kire mo yo yes mo hwe mu ye nya tom no Kristo fo mo yo no nya tom nya go bozo be tuaka o se to free maso yes o tie I want to so ba ko mienu miensa ne nan so I will dini wakobo no abodi ni rough yes wo di dini di agro akotu adro di dini atoso wo bodi ni watrom azaa otu adro wa nimsa wo tasode mu ye banfo na wo boja ko podin jai be ye nwansa be mention nam no yes woni ma me catch am woni mra wo so woni nam sum di sum dwa woni mra wo so tun free day no woni ewusa wonam anyensa edi na wo boni abrabo na wo bono hallelujah amen wan hwede ni suni ba na wo mni babia anam no a wonam okoto mo bonya ko podin hwe na konfoni kwa mo si ye mo de babo asa koto ko fie mo anka sama ni so birimu jama ye di jejem wo ho se ye ni nana no anu ani se onu ani nya onu ye sumo twedi ampon nana wasoma
Nana no baya. Ah. Bro be brunti. Ah. Kafele menko. Leviticus chapter 24 verse 10. Musio hu asotwen. O se dia hu asotwen. Musio eniyema di musio ba hu asotwen. Na Israel ni bi baby. O se Israel ni baby. Ni ba. Ah na jaye Misri ni. Na jaye Misri ni. Ofre di Israel fo no mu. Ofre di Israel fo no. Na Israel ni ba no ba. Na Israel ni ba no ba. Any Israel ni bi hame nsaban no mu. Na Israel ni ba no ba eka edin wa ebususam. Onyankopon di wa ebususam na odumi. No ka se me Nyankopon bi aniwo Nyankopon fa se mfro ma dome no. Wadi no bra Moses. So ma di bra Moses. Ensuna oni din di Salomit. Ensuna ni ma mi din di Salomit. Dibri ba a ofri dan ebusuya ko. Na wo bonu duam ene bonu duam. Se enkosi so benya Awurade enum asem aka kire won. Asem be no on cancer na o men bibia waye. Ene Awurade ka kire Moses say. Won no twedi ampo ya we ka kire Moses. Fa de wadumi no. Fa de wadumi no. Efre di konsaba na chi. Ko bo Nyankopon di wo kwampo ni so. Nyankopon kese. To am fa ba ni din biomo. Moses mo fa de adumi no. Yes. When feeding konsaba na chi. Na wona wati ye nyina. Na wati se wo dome mi Nyankopon. Wo mo fa ne nsa engu na tifi. Ya mi Nyankopon. O twan tro gu mi Nyankopon so no. Wo fa ne sangu na tifi. Na so panyi mompaya. Na safo ni nyina nsi na bo. Nsi na bo nkunu. Eno ka chezu afo no so say. Ka chezu afo no say. Finne. Obiara. Oba dumi ni Nyankopon no. Ka se tie Nyankopon. Oba soa ne boni. Di oba Awurade di wo bususam no. Kum na won kunu. Na ye nyu obi kum. Na ba curse ne dia won fa won. Curse ne dia wo dia ma that I already made. Yes. Unsaka fa won ni tototo. Obi si ni nya kronfom nye jamanfo but din wakọ super din wo pan bi so. I misuse din. Wakọ super din wo pan bi so. Yes. Eno no wano. Frase su se Awurade jamama ba odi wo kwambone so mesra wo. Matwa na mo bi wo din mu hanye ye wa hunmobo. Status no wo ba se nye no be start. Ba bia odi wanya kire na nya hwa. The be. Nya hwa wakọ podi no kwambi so. Watwa na mo wo din mu. Yes. Eno bi ko twempra keke na koyo ba la ya won kasa wo. Oji atra na me nyame show minti. Me nyame show minti. Timi ni matra no mbom kwasia. Me media. Ye bibia ma obo. Dwade num sa no de Nyankopon dia frafra. Ba de ba kwa wa dia snen kesa. Di daye. Untimi fa woni da. Wo bodi ne dia twanyo ba wale. Body of funny and Amen. At the din was in feet that go be a body. So many young said. Kuna won ku se nipa no. Asafo nyina nsi na bo. So your whole wo. Kromu ni o. So okay ni wo bususam a. Won kunu sa no kan tetebra no. Yes. And ya jin kwa Yesu ba ya no. Hallelujah. Amen. Oba kai babu no mu nyeti akawu. Me cho nyeti mo musini. Obobo na sanwam ni bi. Wodi mu a sa die ni teto kan Matthew 26. Yeah. Matthew 26 60 when you go. Verse 62 to 68. What also penny sorry. What's in your years to cross of penny anymore? Oh sorry. Also penny sorry. And no catch any say. And no catch any say. Mwabi. And someone go for Kabusi. Kabi. And there when I hear them. Edi adanse atia wo. Edi wona nkofo edi adanse atia wo nkasai. Wanyam Yesu amue na. Wamunya Yesu amue na no. Eno so fani ne kache ne say. So for panyi ne kache ya gin kwamesi ase. Me kan Yankopon ti asefo say. Me kan Yankopon ti asefo ne say. Sa woni Kristo no Yankopon ba na. Kristo na wo Yankopon ba no a. Bo modi ne kache ye. Ye wona kache ye. Ena Yesu say ne say. Na zani mi zi e bia no kache mo say. Waka. Na so me se mo say. Efri na. Mo be ho ni papa no. So to me ni faso. Ti ajani nsani faso. No ni be murukum so. Na mi nwan kunu ma ko pie papa ni nchai. Abra osofo pani ni ti asefo. Osofo pani ti se Yesu so akonya ko panchai. O su se na ta ye wo so na ta dem no ti. Eno ka se. Asema pie na no ni se. We die. Na we die. Wa kabusu sam. Ehia be na ehia se. Ye be di adanse bi se we o se bu basie. Afa die. Ene yankase ye hunu se. We yankase ye hunu ya so ate se. Wa kabusu sam. Modire ho sen. Obua se. Oso wuo. Ebi na mo hina nteso. Omo refer no. Yes. Oso wuo. Yesu mpoma spend. Wo. Shonwi.
Twawu ye papa we din no. Yes. Titra so for mo. Mo amutimi pagya oil bi. Ye so for them in the name of Almighty God. No one num say Nyankopon dim na wonum. Wa bodin when you should din rough. Yes. We di din aya dey fa din ya. On tibotrum. On tibotrum. On tibotrum. Debbie. Mrs. Santana ko poti botrum ka petro bu galom na bi so kan reda. Debbie. O pa fa petro bu galom na bi so. So ade che be fu galom bi o wa. Aso bete. Yes. Nyako ponti galom. Application. Ponti galom. Yes. Nyako ponti tuom. Debbie. Tibotrum. Debbie. Guinness. O tuom. Yes. Nyako ponti tumin tuom. Debbie. For tell haye. Nyamya sam no se ka church members no. Yes. Bo pa ma church member no. Odo for tell me. Na munya tinkalo no. And so for be born at tinkalo. Oh. Church member no di no test wo. Say Bible question won come to Omika. Say we are so dem muti na tie wo nyame diri mu. Makase mo mfa mu ni to. Mo ya wo. Wo de tie Bible ma makase wo yo wo. O say we be deep for the by sa. Mika chapter 7. Mika 7. Verse number 17. Verse 17. Was any day actually? Was it that get you no? Wo be me bi ne ma ta free futuro. For the be ni pe bia ta free futuro. Sa awo. Say dia bai. Awo. Say dia bai. Awo. Say awo. Yes. Why we see Abba Yama Motafrim Futru? In the name of Almighty God, them who did not hear. What did not tell you about Dreamu? Abaya for Mamma Famu, Nito, Wama, we did not tell you who did not tell you about Jimmy. I'm catch them. Minam catch them. Famu need a tot. You did not hear no. Timmy did not tell you come on no, Odo. If you not here, I am drawn why you couldn't. Yes, I'm catching out. Papa, boss, so boss, as one to not here, Debbie, you're finishing to not here. Can one catch us here to share not here so? And the kind different any. And you also question or yes, and hallelujah. Amen. Do I tell you here? See them, Debbie. If Fabian now say yes to Sunday not take over any view. And I would you why shall not tell you 10 years? Oh, yes. Why shall not tell you 25 years? What does it turn not here? What does a man go for him for true? And then I want to miss Aden quotation and Casamin Timasi. Say the go to Bible no. Mummies go to Bible no. Yes, I question what yes. To me shall not yes. Obadi amanti asem na na so bia beka na Bible no ya je kwa Yesu na nkasa do o ka kire yense tumi biara ahodi do ye be ya buru ne de Yesu ozofo wow mo nse ma no wa ya de pa wa ko ba ya buru Yesu so na ba ya buru ne so na wase oba ya buru so Yesu na ntepo so okay u ba ya buru de Yesu tu men na nte so ko tumi ka kwa ye jogging wo so okay kwa ye jogging wo pono so Yesu o manim Uncle Trotting upon Trotting upon us. Okay. Quiet Trotting. Yes, Nante. Yes. So by Abrandians. Yeah. Quanante, would a man Nantes or no Nantes. One Nantes one and I pet. Name also by Abrandians. Quotation won't tell you. And you may be preacher at your quotation. Yes. Won't tell you. I would just walk by Abrandian. Who go to Mika upon us? To Mika, our upon us. What? A body of funny and come. I mean, a simple animal cushion. Eh? A dinner would be a grown. Dinner so when you get participano. Dinner didn't quite as no. None what do know. None quite do. Babu Casamia, some more can. What kind some 14 verse 1, some 14 verse 1. Some 14 verse 1. Some fooling. What you didn't cheer? What you didn't cheer? I know, Sinna come say. Yanko Pompini Ho. We are not Proverbs chapter 21 verse 20. Okay. 21-24. What's what you didn't cheer then? Or Sinna come say. Or you didn't cheer or Sinna come say. When Yanko Pompini Ho. There is no God or you didn't cheer. Say there is no God. Hey, it didn't know the Yami anymore. Send the panel was in Yami was what you bosom here. Eddie. Oh, Jimmy. Oh, bosom your. The young pony war. It was what the game cheat was we had the game chin. And for Quasia Crama. Debbie was the game chin with Jimmy Chan Quasia. What trap? Jimmy Chan Quasia. Yes. The game chasing a come chin of Come say. Nanko Poppy, you will be anywhere. Verse 21 to Proverbs 21. Verse 24. Verse 24. Or hand 10 years. What will you can some fool? And you will be your hand 10 year day. What will you of a pie? The day of 44. The flow of 44. Or dinner some a hand 10 class. Hand 10 class. Why they will go by say one day. Or so hand 10 year who wrote. The day of 44. Because some at this. Then it did the day of 44. Or your 44 didn't go on film. Was dinner some a hand 10 class. Kasanka Hantan Paso. Miss Yabipian. Oh, the kicker. Hantan Casa. Fakasa. Yes. Fakasa. Sankasa Hantem. That's no more. Can I them? Can I them? No, to be you someone.
Hallelujah. Amen. Baby abe jina no. Hantantra Why bisa hantantra 20. 22 verse 8. 22:8 ko. Hwɛ. Wa wodua mu yo Wa no. wudua mu yo no. Wobetwa musuo. Betwa musuo wu. Na anibra ba. Na ni bra ba bi fi top oba. Ebe kan. Na ebe kawato wa. Ebe kawato wa. Yes. Odofo ne no wadomre. Amen. Na no nkwaje da. Amen. Edin no body sign. Ah. Edin no body sign. Eh? Take not the name. Yes. The name of God Yahweh in vain. Vain. Men fanyan popodi agro. Don't And when it misuse. kwa. Don't misuse the name. When the dini di agro do. Yes. Ebi di agro wa dem. Eh? Oni ni ko ni ga. Mumu maya wanted na mun nyemo wono ga no boy. Maya wanted. Yepa mo achi Mun mo. nyemo yepa mo achi mo akumo. Man na mo sa ko mo nyankopodi wa dem. Na bra gba mi do nyankopodi be bo bi o. Edi. Oh, jare. Na nyankopodi mo bofo asi afiri soro. Yes. Obaya wo no boy. Hey, financial loss. Yes. To the heaven. I'm about financial from about down. Because woman have a body in the say, but for we see what we had the points. Yes. Obaya wo no boy. Hey. Obaya wo no boy. I know this speed about sana. No, what you ready no be see from my head. Yes. Obaya wo no boy. Na mujini. No apodu top odu o say me ko e oni ne mpra na no mo. Ni mpra. Mark. Yeah. Yes, say the pakron fa ne woni dai. To. Entinsi na bra bo mo. Yenton me fiefo. Yes. Ye piam asho hawo. Won we ye. Mo mfa nyankopon ni nyago. Me se obebo din, obebo bra bi a kasa wo. O koto ade bi na ade no pese oton. Na pese oton 1000 na me pe. Oh, teme so me pe 1000. Oh, me yana me 1000. Me yana me to ma ade me se 1000. Kenyo. We enye nyamia. Come to me from 1000. Obey you. Obey you we. What do you Obey you. Who don't dying na ton. Yes. You radinka we me fam mansa. Hey. Obey you. About them life. Amen. I'm one is to. Amen. Asam na ye ka no. Tie kwachiri. Esun papa. Asam mu do. Emudu. Emmo nyankopɔ din kwa. Bodi no kwa benso. Bodi no kwa benso atrom. Atrom do wasem mo no po. Yes. We tie Bible ka semi akere wa lamentation. Ka semi was Psalms man here ali. Okay. Psalm 139. Psalm 139 20. verse 20. Ose me ka say. Was one o kasetia imusuo no. One o kasete musu. Ene watamfo wo bodin ehudiem. Ye nua panyi David na kasa no. Yes. Onyankopɔ atamfo mbɔ ni di wodi em. Ehudiem. Mbɔ ni di wodi em. Ehudiem. Very serious. Okay. Mbɔ nyankopɔ ni wa huhudiem. Yes. Tie. E be chew mu yie pa. Yes. Kai Amos. Okay. Chapter 6 verse 5. Me chew mu ta yes ade ne pa. Okay. Mbɔ nyankopɔ di wa huhudiem. Okay. Amos 6 Ko. verse 5. Sa nipa we ye nipa bi o Kristoni a wa baslide. Akwa so re jai onim quotation kakra. Yes. He bi okbo nyankopɔ di. Wo to ehudwom. Bako no no mo te ohunwom. Edi yisenkoa no. No mo di nsenkoa no biaba. Yes. Nsejase. Ko. Wo to ehudwom. Ko. Edi yisenkoa no. Nsenkoa to mo busa no to odia. Forge. Yeah. Bible ni nipa ni mu. Asori enko bi o ya kwa ya kopɛ dia wa sorry. Ya kwa asori bi bi o. Me dia me ka Bible no me ti Bible na si go kai we Matthew chapter 3. No. O nyankopɔ ankasa no kasa o. Yes. O so fo bi grani. Wonem. Ayesi aburu di aburu ya. Yeah, yamuru ya dwinsa. Amuru ya dwensa. Ye nim tro. Ya asori ya kwa pon hu Ya kwa. Na wonum insa wakura. Omo nsa ode am kram. Omo di bonya nkopɔ di. Hona mo ko discuss nyankopɔ. Awo mun discuss hasa kotoko. Mun kamu fi asam. Yes. Ni din nyaduma ho. Dabi. Mo amutu nyama bobro. Yes. Opama plamo. Yes. Tesa ode obura. Eno anointing ba. Eno kai nyame se. Na kai nyame sam. Oba dem na life more. Amen. Omo ni so ti wo. Amen. Omo ni so ti wo. Amen.
tie fe kan sam sno mu tie wase dey wono kasetia wonso wase bi mu fitini frim wa buru no na wasan kaseti na popo wase dwa na se atamfo bodi wa hudiam obonye ko podi wa hudiam yetawrade Onyankopon so kasa David na kasa no wono tan wase David say wade wono tan wo no metan wo bi David na kasa wono solitia wo no me wura ehoma o mana obisa se na wura homa o mana Twaso ki tuami twaso me do tampa betai wo Onyankopon so wade tampa bi betan na mo nyai ne mebo matamfo yankom man Onyankopon onu kasa do tampa bi betan mebo matamfo bu se wo ye tamfo kasa pa say dina udidi agro mo hwani ye yes mo amudi dini shishan kom a different true for the time Onyankopon no di shan kom mo ha church members no okay Isaiah 39 verses number 7 Isaiah 39 verse 7 no yem tie Onyankopon asem wasi mema wa hunu mi din kronkron wasi Onyankopon so mo ni di ahunu din kronkron e wo Israel mu mem na mi ma won gu mi din kronkron ho fi bio ase e mo bi ngu ni din kronkron ho fi bio amanama hunu se no be mama nyina hunu se me ni Awurade Israel Nyankopon kronkron ni no Israel Nyankopon kronkron ni no yes etu o ma won anything dabi woni ma Ghana sofu amaba no amudi Nyankopon di jazano mo edi no mo sedi no woni ma me ka kire mo obadi Nyankopon fa ne senke mo woni so ntew efie nkonya fawa kokon me fie no simple kokon me fie no tititia kokon me fie ni mfro komfo men fe dini me me bata wa konfusa mo ho emfa konfusa mbedanya kwankyere wo Nyankopon fie ma church members e die chenu nkotrom nkwankyere won nim se Nyankopon di na bon ho wa nanso Nyankopon di na wa se no amanu no na Nyankopon na ye fie nkonya wo di ehye community no Nyankopon kan se bia chew se e wo Isaiah chapter 30 verses number 1 read the Bible for me Isaiah chapter 30 what's in kasa verse number 1 what's in kasa what's yete Awurade asem mutie nyanko Awurade asem ba me nchen se Zaki se Awurade asem ba me nchen se oni paba she Israel difo a what's she Israel difo a was she enkom ne honkom was she enkom ne wodan enkom no bi she enkom e se she no honkom me je so bi be she enkom wo Nyankopon bi dan Nyankopon bi dan o be twan tro dia she Nyankopon ti papa no she enkom fentia di o she enkom tro wo Nyankopon dim hey nakacha wona wo fu na kumam tie babu ni enkansa nchi asofo na mo firi makomam ehye enkom ne se mu tie Awurade asem no famma nyame mawo se Nyankopon tie se wo Nyankopon small kanie munye edifo kwasiafo no a mudi mo hohomachi hohomachi na mudi Nyankopon dia bataw na mudi bit nyame ma no nesu mo hohwe munye Bible se me mfa Nyankopon di niagro dabi tu ka Bible na Deuteronomy 18 18 kwaso verse number 20 Bible kasa ni enko was next odifo bia wutie me na obema ne hoso obeka sembi ewo mi dimu se dia kira boso beka ya na nya bi chaboso se ya mie asori no bi besi hwesi ya biansi president so ya de odi bi to so adikuna nsi enya una wa me na bia ya yes ensuto bre you don't know I'm telling you me say pa ya babu calculation na 28 years bia no kana na yisu no e babu event e repeat no woni ma me kotu babu ache wo pa obi ya won 98 di onim 1998 di onim 1992 calendar ni edition 2020 oh yes 92 calendar 2021 ye be use 1993 calendar woni babu mu awo woni sade mu da musi babu ni history ti mun share babu events mun share free obade mo ni sanka amen ya nkofo bia ke betumi a hye nkoma na ba but ni mu dey see 1993 ya betumi aye babu calculation tina lot of 40 million calculation with anama we body this year e be san to hallelujah woni mu babu say nkoma share repeat yes my brother me fanya go body nyagbo ya femi sanka ni me preaching the word of God babu say nyagbo pasuma no o ka babu no 3:34 Denya go pasuma no Kenya go pasam yes Kenya go pasam yes o man no to na ma dabi so for man no to na ma na dia ba wa kedi abo woni mu adodo na ya abewia se no ya se bibi body die 7 vision 2 die 1000 to die
Bingo. 640 day. Jackpot. Lotto 6 day. 7. Sentinel day. Raffle. Alpha day. Lotto. Multi day. Lotto. Special day. Raffle. Back day. West. Novice Sport day. Lotto. Africa day. Lotto. Phobia day. Lotto. Fabulous day. Lotto. Ebeka Teddy Banku Lotto day. I will pay events now. I just saw contract at the center. Event now. I'll be going to be Jano Peja people. We don't have people to do. I'm not to be Peja people in this. Was it? I just grow for you. He won a war. National artist there won. You know. Well, Mamu would have been. You come. Ubakola biti odi already tell. Yeah. Tell what when you be ana. Not Scorpio. Scorpio the crown. Me ma hwem dada, ma hwe Scorpio num dada. Na say we di. Masa, na mu kwade na ham. He. One kasa jamoni so bro ho. Number 1 to 90, you see hwem na 5. Serious o. Who can say easy o? Easy. Number 1 to 90, hwem na 5. Who can say easy? Easy. Number 1 to 90. You two your pet. 2 pet. You 2 pet. 2 man. Number 1 to 90. 2 penny yi. 2 penny babo. Easy. Easy. Etu be di ayin be di wa he. Aja wa trabo. Tese o kaje wudi. But they do the refi. We were no kai. So be obi twa be sabre. They wadi di okai, but they did the refi. Yes. Sana mi suni bantia. Yes. Edi wa refi di edi. Yeah. Na still announce Matemeka. Yes. No do. Na wiewio. Yeah. Body of Panasan Town. Amen. Omoni so tell. Amen. Ha. Mo de bu nim de abedi. Wo de tie. O se to diphobia. So diphobia. Obman hoso. Wo nim na ba den. Obama hoso. Obama hoso. Obi ka sembi. Na be ka sembi. E wo me di mu. E wo Nyankopon di mu. Amen shall say. One shall say kan. So difo ni be. So difo ni den. Obewu. Do obi ka sanya me fufu be di. Ka sa wo nyame fufu be di mu. Ono so bewu. No di Nyankopon di ba to so. Obewu. Wo be ka sa de na so odifo ni mu ye. Sure. Oh Nyankopon no. Otetewe pra. Oh yes. Na times on pe onu nko pra no. No pen phobia kika ko. Ti obesaka no asaka na fidi wan saka no. Pe. Orofo. Ebi anam ne nye. Debi. Edi no di agro. Unti di na se. Na di hokko wura di. Na udi ugu di no fi. Wa bra boss e di no. Wa no kasa nya de. Yes. E se di no. Yes. Bebe ututu na ma nko. Ye fe di no obi a waji di na di nko ho. Wa se di no. Oma ya bodin kwa ato so. Yes. Wo ye di ni dem. Oba dem na life. Amen. Omo ni so ntew. Kan quotation 1 Corinthians yanko. 6 verse 14. 6 verse 14. Corinthians no. Yenti obo ade asem. What's na Nyankopon? But you go 2 Corinthians, right? 6:14. Yeah. Mono one jindie. Me nam cho Bible no. Debi. Ko we are Leviticus chapter 22 verse 1. Okay. Ose mo ye dan. Mono one jindie. Ko so entwi konia. Entwi konia kro. Ko Osi tweka ben. chaka ben. Ana trene. Trene na mo ewoyo. Anase. Anyakufa ben. Ana ehan ni esumo yo ha. Otimi ko compare din we. Kroya ben. Ko dia draw malam nchen e de Bible abetuso. Wa otiwa. Awurade uti sansem we ya. Nye kanfa sofo bi wusi wakwaja agbalagba bi akwaji we bi fia wakobeni wakoha. Na mu ko beni am ko papa diri mu e. Kroya ben. Ko to dua mu ko ye ni mabusu apanyi diri mu e. Wo didi na so. On tiase. Wo be didi no. Tie Bible e. Kroya ben. Ana wo Kristo. Ani Biliam tam. Ko Anase. Chefa ben. Ana wo jidini. Ani duo jini ntam. Osofo awa wo ye jidi no akotra ko. O how be na so. Ba ko ya ben. Ana Onyankopon so ni fie. Ani abosom wo. Ana mutu aduro di sha so fie. Me nam cho go Bible. Me printing press. Me printing press. Me nam printing Bible. Wo say din no. What the back would the work of another town? And the church members not just said to me that you were them all. And I'm not doing what church members say. I want you to also know that no person. No more Dibia, a dinner bono, or if you say Yankopodi, and what down here.
No, be rather more kind of rather was a sword in Piapa want to be ampa mommy. Well, lucky, well, lucky papa. What's up, Bonnie Dean? So Piapa, so one casa baby, and I'm also. Ye never buy a strong one. Or more be a conscious one question, your causes here, not your man. Be as we not in a sort of ye. Yet tobacco yabbing. Back with your bang. I know you go pass I will never pass on fear. and you bosom Why and more combine his hand anyway. Verse 17. 17. Etemema. At your Christopher uniform with Gemini. Move Moon free sun solid moon feet. Namon table home. Moon free sun solid moon. I don't know here. Upon a seven can summon now. Moon can you feet? And yes, I want to fimu. Yes. Moon can you feel moon running through. Ha! The abandonment to me at Jemo. And Jemo. Men I'm sure Debbie. I can become. To come up with an open my one man you can't go. Can quotation your friend saying 29 verse 2 verse 2 Psalms. okay. What the hell? It didn't I also invite you. Psalm 29. Yeah. Verse number 2. Aye. Monsha already did conclude and Munyam. But I'm sure about Debbie. Was here any day? Already did conclude Mushan and Munyam. But it didn't share any munyam. Namon solid did conclude. In your solid din, your friend Jantro, your penny bonnet. Monsalo, I hope you can't Conclude. Munsha, Nanyam, Oh. and your yamino, Shan and Yunyam. Now say, Moon, Unsha, Shan and Yunyam, and your yamino. Shan and Yunyam da. Ozaye, Moon, Shan and Yunyam, and Yunyam inino. Shan and Yunyam. Ah, Moon, Shan and Yunyam, and Yunyam inino. Shan and Yunyam da. Shan and Munyam. Ah. So be Jadem was and Munyam was saying, Echo Bincha. Echo Bincha. Never paid to no tuning. Yes. It is so free by and what did me ma and can say Munyam when you're a media. Said Munyam when you're so very jealous. Jealous. I said, where's your church members? Yes. Hey! Asamaba. Asamaba. It Munyam Jamus and your member is only so cut or check up podium, but also for the drama. Check member Banu Kasa. Kurano, a mom training. Wow. And couple training. To Kababunua, Malachi chapter 1, verses. Malachi chapter 1, Ready, mobile. verse number 6. Was it a soft one and in Bianso? A soft one, a Bumania Bunya Bison, Or Betty Jenny, also a back within a jenny. Aqua didn't ready. What didn't you ready? Nasajanamia, Nas Yena, Jack, and or Baku for Elohim Yahweh. many dear way, You need dear way. Nasoranamia, No, and no trade jump for Yahweh. Miss Laya destroyed away. This soon way, but Bodino by an away. I suffered no I catch can't up. for Radi Hoa, Naka such a one. A software, A soft one, Mubu, Medi, and Mutia. Rao. Budina Mutia. Mubu, Medi, and Mutia. You Budina Mutia. Namakasa. Now you keep catch a church member say. And then you did put the Mutia. Eddie, who you are? Oh, you are. Shut. What the pana who Oh, Yanko Posse to 2 years, maybe the friend fee. Nobody about for the Buchiaso. Abba, Okosho, so for me, all Taswa. Or you are your time, so you say, Pacha. I fought with Jim Cranau now, found what? Shut. Ha. Moses said, Yanko Pomprono. Yanko Popron. Yet I idea between me put any I had the full yakake. One took my lawyer. My lawyer, fatten celebrity. That's what they move. Also for 2 days, and up the power mem. I do what ready with him. Amen. Hey! So come away. My lawyer. Tuntum. For Jamaica, baby, I'm going to know. There's a moment of it. Young Chimamo may own. Huh? One to my lawyer. Say ya, sorry, David. Say ya. Hey! Baby, when you miss me, that's what you know. Eh? I didn't know yes, I know. Moses said, What the Moses said? I rather porn. What you put all tunnel? I idea bet me put any tia. I had the full yakaka on. Somebody
for don't see about the infra. And I'm about for the Manyanko. and your bonny ana. Obisa anya boniana. Somebody Apache. Piati so them nan kwasi ade no bia. Yeah. Ba de mi akomo. Amen. Then what Sam Laos. Amen. Ko. Was it somebody Apache? No be ko ba for the abo Apache. I know you for be ba. Obi di abo yarefo. And your bonny ana. Anya boni. Fa come on manado. O se Onyankopon say enye bi na mo di tutu no. Aya mo fa nkoma mo hene. Say na ni ba so. Okro mo hia ni so nkwasi ade a wo yere. Ana so be hwe wani mu. Be hwe wani mu a. Ewrade na ose. Onyankopon na esie. Be hwe wani mu sa niam afo no ho a. Mo bubo Nyankopon din Nyankopon bi din fo bi mo return sa no abobo bi afam. No akana we sa fam. To jije do si den no so for people me just saw them with no a. Ne die no kan won tia so. Ay, dia da buye. Obisu jodo son yamma samara son don aba yai. Bala kwi. Kapa ye masama ye. Apata onensu. Apata ben onensu. Apata be den suom. Even what do No body nyami gina sha. Ti wa kwa gini bi abe so mo ka change me mo ka no gini na den. Awo no. Oba di Vanessa nkan. Amen. Ne mo sam na so. Amen. Baby awugia ni nye. Baby awugia ni nye wo de te ba Bible ka sem ya chew. Matthew 5:35. Matthew 5:34 di anko. Matthew chapter 5. Aye. Verse number 34. 34. We are not can Psalm 29 am go to verse. Okay. Ko. What's na me there? Me say mo say. Mon ka entam kra. Yakopɔ si se kra de ne ba no o se me enka ntam kra. Mon ka osoro. Se ntam kra de jai mi do nyame. Chon. Ko. Mon ka osoro. Ben ka se me do soro. Ifisa Yakopɔ hinwa. Yakopɔ hinwa. Mon ka sase. Kan wan ka se me da sase na de ya na so. And an answer tears what Yakopɔ dia so. Wan ka just sase very ya. Ko so. What's it? Mon ka Jerusalem. Kan wan ka se me do Jerusalem. Ifisa ayo ohin kase kro. Kase kro. Enka utrintam. Kan wan ka se me do trinyi. Ifisa wontimi nye. Wonyi ba ku fufu ana se tuntum. Momo masamnya ane. Wasamnya ane. Dabi. we so no. Ifri bonim. Ebe ko bonim ama. E una fai ane. Nyami. Dabi. Nyami do nyami abeka no. Ene be masa be mpra dia se yate wase. Ti anyeye no akokasa di we na ye ntromu a. Ene obi so fu se o kan sa. Ene me ye hu se o kan kore. Ti da so fo ti be gina Nyankopon ku o so fo jai. So be gina se ba control do Nyankopon ku mi. Wa tensia we se papa ni nkum ro from sa. Na mo agina di. Se be na me ba tu adro. Ma ye say ya o Nyankopon ku mi. No akika san se we ma say jai. Won kun swatu. Won kun. Se sawaje keke. Confess your sin and be free. Na jai. Ni santon na beka no. Ade be di paji wadie. Dabi. Ni pa bi ba je di se wa kantam de na nia no kure. Aya mo sum na mo tunu mo mfa no. Mo mfa no mbrum hunu ya. Yes. Mo mfa mo boso mo mfa mbrum hunu ya. Ba de man tiase emra. Na ngo samra so. Na ni mo nyam hyen to ka Eliphaz ka se bi wo 15 verse 1. Eliphaz. Ye nua panyi Job na ye yonko no. Okay. Ayo ka se bi e wo Job 15 verse 2. Job 15 verse 2. Job 15:2. Was onyansafo di nimdie. Was onyansafo di nimdie. Odi nimdie hunu bebua. Odi nimdie hu, odi nimdie dan. Nimdie hunu. Nimdie hunu na be ka so masa so foforo ko no a. Obeka kwa madwo ma enwere ho wa bodam froko. Odi epoye mframa ashe na frumu ma. Nyankopon se wonu Nyankopon twedi ampode epoye mframa ashe na frumu ma. Odi nsem mfra ena ebeyi apen. Se onu oba chew nyansa, obechew busum eduama buro kwa. Sha onsam kekenti. Onsam kekenti. Enfumsuan eba so. Enfumsuan bi ba so na nyama igi na odi akeka. Hwa! Omba woni o. Watu nyamisuo na twa. Tu nyamisuo na twene. Ana wo hwe Nyankopon ho ewo mpaibom. Ei! Wo ye nyina enti wo sa bombae. Ei! Wanu na akire obone. Wanu na ngasa kire obone ya wudi o. Wafa eni tie chachire ma. Wafa eni tie chachire ma na mo de dada church members. De waye. De wo ye gwa nyina chi. Wanu na bebu fo. Wanu na bebu fo. Enye me. Enye Nyankopon. Eye wankasa wanu. Wankasa wanu. Ene bebu awo.
uni mu anto se asem hunu bia beka bia yanko Matthew na ko commercial break bra 12 can yanko Matthew chapter 12 verse number 36 was it asem hunu biara odi pa beka obebu atan atemuda dan ko samso eno nam so ebebu fo na won samso eno nam so ebebu bim nani wadom ne tiasam no me ko commercial break aba share the song and the dear was a son of a dear among so much a the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon summer shekot to share no be emphasis and no 9 Anokwasemo Isora do sudie Yesu Mia sipa Mia kwainwa e won passe Isola do supa Yesu e chinye bien mo ampa Yesu Krone chiwati Doso ni sebena busama so chimishe Penswele Majenga brini kobika wenina she Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa ya Wawewe Wati Ebrena wiedo minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chosem sia Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Pati oka wabwa enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Hallelujah hallelujah Amen. Yedo ba di nasi Amen. Swahwe enso Baby eduni Okay, the book of Luke, chapter 6, verses number 46. Bible. Topic in the say, take not the name of God Yahweh in vain. Yes. Edina ubon, bon kwambenso. Atrum, azam, kronum, adwamam. But I also for Yankopon friend, don't call yourself. Bra, okay. Kobodin. But her church members know. Yes. Luke chapter 6. Verse number 46. And then I'm a friend, my Lord, Yahweh. Namunya dear Messiah. Namunya dosie. Ubodino kwafufuru. Nya dosie so di body. Unim so banya fobu. Yes. Unim so banya fobu. Yes. Unim so banya fobu. Fobu kese pa da o de ma. Yes. Ade na mo frem awurade. Na munya dear Messiah. So munya dear Messiah. Hey sister, tie me na me say ade bia wo ye bra. Tie me na bibia wo ye biara no. Wo ya na fu say Nyakopodi yi Nyakopodi frɛ ho. Ade
so do papa di be shawo na se wa Kedia poye wo yamabo. Amen. Leviticus To Kanyabo 22 verse number 1. verse 1. Awurade ka kyerɛ Moses sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ kasa kyerɛ Aaron Aaron ɛne ne ma sɛ wɔn nti ɔmo ho mfiri obi bia na ɔde ma no ɔmo di asɔfo na ɔmo nti ɔmo ho mfiri Israel akronkrondeɛ ho Israel akronkrondeɛ ho na wɔnhwɛ me din kronkron no ho Awurade din kronkron no ho adeɛ a ɔyɛ ne kronkron ma Awurade no adeɛ obi ayɛ ne kronkrondeɛ ma Awurade no deɛ bɛyɛ no ma nhwɛ me din ho wɔ ho nhwɛ wo ne din wɔ ho yɛmmɔ ne din di mbɔne na asɔfoɔ gyegye nneɛma wɔ Awurade dirim yes na ɔmo de akɔyɛ adeɛ new kwan so ɔmo yɛ wɔ Awurade dirim Niji asɔre mesika de akɔtɔ da ma ɔgɛ nyame din de sika no so wo de invest ma wo mpra na do kubo din ni kwakwa fa no wani na wa de invest ma ɔgɛ ɔso mfa wo ni tɔtɔtɔ da what you free Israel akronkrondeɛ ho wɔsi asɔfoɔ no ntɔm free Israel akronkrondeɛ ho no man hwɛ me din kronkron no man ni din obi anya wo kasetia ma bibia nkɔtia ma bibia ma kawom yes so for ti aye o we na wutimi nyadwuma na ko ja babul to na ko pekrasi na dai na ton obi anka he ada so beto aboka na so beto nyamfa so body body sanka amen o ma nkonkon wo sam na so amen wani so tew church member ti aye o kai babu na babu kasama chew mo asofo mo gigi apade Mika 3 verse 11 no okay also for discussion come okay when dim na we Jesus can consultation fee when dim nyago dim we transaction yes we transaction yes one you bribe one you can see one you can see one you can see what the transaction okay na ko kan 10:5 10 verse 8 yanko Matthew chapter 10 there also 40 verse number 8 Mr. Redin one transaction dino why you could transaction yes why you could transaction yes why all your channel yes wo de oya channel wo de koduro ko su channel wo bie bula channel osofo wan kasa wa koto obi nsuo no na tu abula no wo ni machine de pump nsuo no wo ni workers wo ni car de ko supply enso akọfa wo lebo keke ana de ata no atu di anointing water yama wo bodam wo ni su de brew na kaka na tosi wo di nyame dia betu nsuo we so wo bia nyo na on tim etu wo di nyago di no Bible say wo di na ya de fe di ni nya etu fa wo ni dai totro wa ko to bi nu mi so fa wo ni dai totro with the Bible for me Matthew 10 yes etu sika di men kwa chi di oba and then I hear some question idea but when I was want to consultation fee 5 million no when the Bible say me be say question and never when you see Nyankopon no my body ni kwa o kwa bone so number 1 san kwasa se be ni emergency when there is emergency no papa no tesoro no your boss boss asase no the creator no living Yahweh oba dia no ono ti ono oye emergency ni ti je when you sika no when na di na bro no papa yai your boss boss asase no ano se ono wonni sika dia on shawo ne ayo no a what can try dan asano ye Nyankopon no onyi obi sika no obi ncha obi dabi onyi obi sika no obi ncha obi dabi sa wo na wanti be nye sika nti kokowo ayamu na ma kreti sanya ma no ayamu am investment ana mo ya mo na ma invest wa mo ya sa bia na ma kreti ana mo di wini Nyankopon ba wa body no kwam body so won fa woni tototo so be tua ka free wa abedi kan ye no miensa osofo be ye be tua ka he wa ya kwa osofo di bi ma kwa we obadi body sanka amen hu wa mo bo what yes what hu wa mo bo what twa jampo ye wa hu mo bo amen mo sam na ye so amen check number wo so chiri dodo wo chiri ko pie ba bi e bo Nyankopon di wo Nyankopon dirim wo to atofidie mo wo ko pie ba bi boni obadi body sanka wo de tie Bible ka no Bible asem wo kana asem mu do ka se papa ya we de bi wa patro kan emos kan e friend say benam ko tu ye no okay Mika ko 3 ko verse 11 ko what emu atitreje adamudie and aso for adamudie consultation fee ko
asofo agi akatia church asofo agi consultation fee 5 million ansana 5 million ne kra no before ba ko mu no wo ba ko no mtete wo say no obi kra no bottle listen in say kwa kwa mfa nkwa wo baby saw 5 million chi no basa to oil ana beto nsuo yes to do a nsuo wan around nsuo wan me nsuo why obi bi awi sai obaji oil mi enu we na prescribe oil mi enu ama atuntonkwa to bo obi ba do kita rubber bag bibia wo tomato so ebi wo moko ebi wo enchen ebi wo jeni ebi wo banche ebi wo bode ebi wo akan nam nko ayanto na so de yes bibia benya bi ho so mo ton bibia bi adifo discussion kom adifo discussion so ma shankom me nam try dabi me a printing press dabi anu si nyane den di mu no Oya mi be na Jesus ka no. Ye ko sia so dan. Ye pa for there. Wo wine, me bo 10 bucks, me bo 5 bucks. Sa ni de pege ni so. Me ma 20 bucks, me ma 10 bucks, me ma 50 bucks. En sa tie nya nye pe. Dabi. To be the obit my no. Na be ka chem say ayare sa we hu sikani. Akwanche. Na wo akwanche kom go free. Akwanche be na so sire babu ane. O church member enam chi pepete takrato. Ma yenianu akwanche nyinasi aso mo yenianu akwanche si ye corona iba ye covid-19 ba man timi anche sa aduane dia ma church members dabi man timi osofo bebe balance o wa ya akwanche fe nua no no na minisa kam be eche man ti o nya balance mo nya gani yes ya ni mi che dia na ebi mo church members nya betu agu mi dia kakra na me de ba me church members no o ma so betu agu so Oba mi nya kwankyere dabi me nto he kakra no mi charge them bezisa godie ya de ma no no man sa kwotuo begu so anam se obo ade nyakopa duma ya yenti ya ja no musu di ko body emfani sankai amen se wa kasa ya charge member now tell don't change ya me ngasi jawa so na ma so na yo aso na ye e re chiro kronkron yes si e biebiem na utie nsempa no a ebeje wo nkwa na so na ye bia o ye biem kuto ni nsuo so say me bebia bulas wa me ba mo bia bulas ni to na betom ni to na betom la betom a oba dia fa ni santa amen na man santi papa mo body di okwambone so ma san kwaji na ni mo nyama san fa e na ba ku ko ha ma bomidin ma yini din asan ato nchai o kan Bible na 4 verse 12 Acts chapter 4 ko verse number 12 yetie oba de nyankopon asem o se de Acts 12 verse 4 verse number 12 no ko yetie oba de nyankopon Acts 4:12 na make Acts chapter 4 okay verse number 12 o se de I say Acts chapter 4 verse 12 na enkwagie eni obiara mu wasi edin bi eni osoro we yase enkwagie eni osofo obiara mu ana edi foforo bi mu edin bi eni wo a onyankopɔ di nkwagie a osoro ase a osoro we yase a ye de amani pase ye beji om kwa wo ye beji ye nkwa wo ma sofo no beji fa ni din ha de na mo kire no mo ye ma papa na twini nkuno oso ye jealous yes o ye ninkuntwefo bo papa ni di wo papa ni di kwa wonim ma wo bo din bi enti sofo no hwedi amu nim ti ose mo mi din o din din abram mo ye busudie na mo nim yes mo ye busudie yes mo ye busudie yes badiem no amen omna usabam amen ne musame go so amen omo ni finto amen to bi kwati nkwasasa Acts chapter 14:20 ye fan Herod tie Bible Acts chapter 14 ko verse number 20 o se nka say yete oba de nyankopon asem okay Acts chapter 12 verse number 20 Acts 12:20 okay Herod wo yehu Herod wo ehu na afei o se afei Herod afatirofo Herod fatirofo eni sidomfo ko eti oya no kro ko aba ne nchen ko na ombebo ohene da behene brato se ko so onsere ema wom ko efrise ohene asa na no nya duane ko 21 yanko verse 21 verse 21 na dabi na se dabi edabi o hye yeduriye ko so Herod asa na hintade Herod ko hye na hintade otra asedi aja so na konwa so ana o kan asam kire wom no kasa kire oman no na abra oman ne te ya no kan sam nya se miye nyame sim nyankopɔn nam ai oman ne huro kase oman nyina so start bojisu wonyankopɔn bi ni ni mo fa wa ha mo nwe bi yo yes asofo yi mo de nam abofo yem saa no bi se bi ye wei no bi obi se bi se di me free mi ye nyame mi nyame na mo rank no wa na de mamo na mo rank no kwa mbakɔ na mo jiji rank wa
They become me as of you may lances is out. Seriously. Driving cry. As we am fast. I just say, and got drive home. Yeah. Or to the car to see ya. Obet me do. Buy. Now, police be a Siberia. Obet me say, show me where is your lances? Yeah. But you know way. Your lances. Debbie. And you bought down 40 million. 40 million. Yes. 40 million. Yes. Passage on the Zephaniah chapter 1 verse 4. Zephaniah. What's the matter, Miss? When you put it to a son, I know I'm seeing him. You don't hear it. On one baby who way in had you. Nameta Bank. And your Busmas of You it. know himself, Busmas of Friday. I mean, not patch your police, ni bed, no patch your Busmas of one. Police ni bed, and I patch your Busmas of one. Police ni bed, and I patch him. Police ni bed, and I patch him. That's the CBN. I might just the way I put some stuff for. And the papa and no say temuda. On one big chest and for Yes. On one we probably come. Yes. Or one more palm on to one more to say who? But you want just Amen. To Kababuna. I want to take Koganum. What's so on my door? One budget no man to tease us when you know so me. When you go pumping, also so much. when the new Have a dinner for Bacan and check them as the other day. At the front. yes. Yeah. Maybe I will catch me. Yes. So for the TV January, I'm dinner. You have to check them as the new. Not check them started the growing. I started the budget. So maybe I will catch me. Okaso oya bonsa obeka say obunsamabo okaso enyame obeka onyamiabo okaso oya Yahweh obeka say Yahweh abo well enti ono omu na kasam na to check memes na etim na check memes say jai den abadwo so why I'm so nyame bi ni no mu so so sa so ya nyame bi ni onyame bi na ti wai where the new party where do unya ni pabio ene ye nke bi check na so amun muhara eno agunu wanya ko otekodwani wo omo bojisu onyame ni obade ni de kretani ni ewurade bo for the ball wo twejampo nyankopɔ me se one day obofo bobofo bi o yes muntie preaching me preaching Obofo bi. Osa bofo ni bi chen bi. me se one day Obofo bi. Hallelujah. Amen. One day Obofo bi. Bible say amun muhara tete o say amun wa de see ewurade bofo ebe ball etitio one day ojejampo Yahweh bofo bofo bi Ghana bofo bi. hallelujah Amen. the Bible no Yes. kwafo what's amun muhara na me see nyankopɔ ni me o my title Yes. me apostle kwafo yes also your friend say Ah. evangelist very good your friend say prophet Oh, yes. very good your friend say pastor very good no your friend elder very good no ne fe ya kike ye one day ojejampo Yahweh bofo bi yes bofo bi o yes obesi bofo a we si bofo bi so yes Ba kun tu antamayo. obade ewu ye momo Amen. me si ya ni one day what ya trust na no radi twejampo Yahweh bofo obe ball wo be si na ni so se wan fa anumonyama amenyankopon me na choba bo no Dabi. won fa dimonyam amani di won fa dimonyam na fa wa je dimonyam na fa enti o so fo o fa udin keke to ho so Yede. na ye de ebe yira o power na power no dia oh edi enkura na ekosia Oh. Adwuma edin. hweba bu na me nkwa what's se wan fa anumonyama amenyankopon dimonyam na mani din no no ji dimonyam fa ye no obe ball ana bofo no bɔ no emane dore mwa ɔtɔ fam at once na no adɔre mo ati obi a wawu bɛ wa no jam ye at once na no apro oh Yahweh power ye wo wo mi nze ho na nze wie ye brem wa cheche ye nyi ye nti a wonya abotre Yeah. wonya abotre odofo wutie mi na ni wadomre Amen. na no nkwaje da Amen. okomfo bi su kodi nkwasi asam na so ko fe din no akobata na konfo sam ho enko ask me business mo sai be me preacher kan wasam ha me se ya okomfo osakra wadwen a onyi chefa wasofodiem Debbie. obayifo etutu ba yi a oni chefa wasofodiem Debbie. aye hu teachings
Opa correct topic no. O ye comfort na you differ. Correct that topic no. But quotation say adwuma wo. Asofo bi go bu matu ni ba ye no mu yam so ndi sofo. Na ba ye ni ba ba ka ma da. Uda. Obe dane no. Okofo busi da na bubu ne busma na ma ye na eda. No ma be na so de panyi. Ma be no osofo. Na spirit ni ba back be hye ni mu ma eda. Ti nyakopon yusu da because bayifo okonfo bi ate say enkyere to a. Okay. Asakwa uhuru ma de twumo kwa be da. Ebe yo di hu frankola de. Mesi asakwa uhuru ma de twumo kwa be. Ebe. Si bayifo. Okonfo. O de say enkyere to a. Yes. Asakra no. Uhuru mu na de twumo kwa. Ebe. Eti nyakopon se wo sakra betra sori no. Adwuma be bro ha betimi aye dey support na adwuma. With me pra sorry them. Back as of you are out. Ufrim. I want to say na me comfort and say my brain am here. Ah, masajai. We wanted. Masajai. We hu tutu o. Yes. Hu ye ba kokra. No be Japan tia no be starting no be ka comfort some na chem. Ye on ye say. Yes. I wanna peja to attend na be white. Yes. No the dinner at the battle be the dinner. Et mo be kwa hyasie bia no. Mo kwasom no spirit no. Et be mama kadin wa somebody. Mo be use say dinner ye adwuma na so di en mo jam ni nkoma din no. What dey mo jam ko afi bia, mo so mi nyansa bia ko aseye. Akoye bibi wo ho. Et mo bra mo sika da bia de kona moa mo. Et mo sika de kwa aseye bia. Tom. No dear sumasam. What's not kwa we dear sumasam? Why you want pakesi? Why no so any pakesi bi? It amas hamera man who grew up. Sabra the Samaria man mu. Omu ji odi for sa o konfo simo idi. It ono na omu nyina. Ono man Samaria ni. Every kita so. Every nkwala so. Ekosi akese so. Sa na Ghana ti o. Obi pie Ghana mo no so e di for back bi. No ba tie be fa no di follow so. Nkwala be hunu. Mpanyifo be hunu. Nkwala be hunu. Mpanyifo be hunu. Oboni di akwala ni mu no. Oboni di mpanyifo ni mu no. No abeji di no abe superstar. Yes. Every kit was di fon kwasia fom superstar. Yes. Kebabu na every kit was o se free nkwala totofe wa. Ekosi akese. Ekosi mpanyimfo. Omo ni atie no. Obi atene nkase wa. Omo si we no nyankopon ho de kase. Nyankopon. Sai no mo frɛ no. Kwai. Omo tie no. Omo so Bible say no mo tie no. Efise. No de akonfosam no. Me na me kyerɛ the word akonfosam no. Dabi. What de akonfosam no. Amo ho adwuma church members no ma gina sorry ni. Agi o man na o ma gi sa akonfosam na die no. Omo dwuma che don ka bi etimi bam tatahe. Enti you bi do ka bam wona che so Nyankopon nipa. Dabi. Mun hwɛ ni yo ne din no. Akuntabuo wo. Kebabu no. Waso ano so je fere kidi na so for the year adwuma ni say ene dia no a. Sa church member we just be an say. Kwa so ye men church o dey giant diffusam na question mark wo ho. Yes. Question mark wo ho. Yes. So tie ye no use din fufuro bia ma mkodi na chi nyina matum ho agu. Watum wagu. Yes. Watum wagu. Yes. Bible say o man ka say din for ne ba. Nyankopon say din for ne ka say o mu tutu nro no o mu nim so ba tutu nro. E ti atemu de Nyankopon so ba say obi a one lie. Bang man sponsor lie. Okay. E gadi for sponsor lie. O be to aso. Okay. We mun salai. Okay. Bookman for drivers. Akuafo monsalai. Okay. We got to for monsalai. Ashawfo olai ni mo ampo mo ho. Amopofo monsamolai. Obese obia lai. Ministers monsalai. MPs monsalai. President for presidents monsalai. Oh ya 90 ahe. Osimi ya 1982 president. Ya. Oso ya 90 osimi so di ade friends 83. Oso tra. Obese omulai be si the last day atemu oba no. Salai ni wia Bible so bo say give for ni be done free a give for line. I don't get any for because you are deep for some no man no better day. Oba fairly. Yes. It is oba fairly dear so get any deep for line. The Bible so be get feel na akodi line be mu. Yam ko Zechariah 13 verse 5. Verse 5. On me kasa. Was it deep for the be jani akodi line be mu. Kasa me nya deep for. O se o mu nyina be jani se fe do mu nya deep for biom. Me ye onipa odo. O mu jani akwa ifa akuafo line. O so be kasa o be ya dai. Me ye nipa odo. O mu ya akuafo. Yes. A deep for the be jani akodi akuafo line. O so me farmers. Bebebe jani o. Na wo so fo odi na chi jani efre di fulai mu. Akodi akuafo line mu a wo member hina be jina.
What Daniel talk ya? Yeah, therefore, What's up when you get for? me any powder. What you grab for? You told me free my friend. What's what you want? Don't go on the France here. I tell you that you see, you go on Casado. I didn't visit that channel and walk out to them. Oh, make Daniel feel like you. Oh, my dear man, just can see what you're not fancy that. What was it? Vestment 12. What's it? I said, I know so J. Philippa. it is a way to Philip and some power cannon. What did you I know who said that Philip as someone can very powerful, a touch. And man, we started preaching women and confess so much. Yeah, the things in Libya. Hey, or be from Wosu. Be from Wosu. One went to Phony B. About your man, Tiasiam. On found was a movement. Mama so Phony B. Be a point you are in the pole. Yeah. No piano got to have. Potential to us when we need some way or babu. Apostle quite needs a way. About your finance and come upon the map. Hey, come on, what's not a man, Simon Sujidi, but Simon Jidi, Papa. What do you see about us? Simon Jidi is all be that radio snows or can't give for me one summer tutu. Yes. One against such an insipid. Because it wasn't dear Jan in Tin and Abi. To make me try to be so yes. It was I am here from here. It was young woman was a grand, the conference again. So, did you mention what conference? What conference did you mention? Yeah. Oh, no, Cassan was a child, your papa. Hey, but you point the promises was my father. Yeah. Don't buy a year, papa. Yes. I will send me ever be, but it didn't know better. You ever no correct. Lie womb. Would I tell you? I don't see it is ample for the be like to say, see my word, the enemy. Or to say, and your bonus. And no premier bonus. Or the whole papa Philip. I don't say that no papa Philip. Now, I brought who sent no, who sent Philip. And you want to see more comfort. Say, I am out. What tell you? But talk what must. What do you know? Who got in one? What was a coward in one? Did you know? She shared some pamu for so. Yes. Edino. What's what Chiaka? Yes. So I want to apply for Bakumuni and 9. Also, obey Chomoka. Yes. Was in that same backward dinner rough or good dino. The only year or compass no one at room no can some young fuck on Faduni day. Doctor. Etin. Was saying Simon who said Simon who said and I'm a small phone is I know a small phone sasso. I don't want to go be so I need to put the passo. I don't depend on the passo. Or the Sika Brown. What time Sika? One was taken on. What time Sika? And I come Peter. I don't catch him. I don't catch Peter. Say, Mama, to me, a small for Peter, Mammy, to me. Oh, yeah, me, them in Sabbath. I don't say, I'm going to much idea. I'm prepared to take Peter things about Kai. I can say, I was a can do what you want, Papa. Shut up. When you sick, Papa, Simon Jancha, Unisika. Munga. If you say, what's to say? Jamaya, what you say? Yadisika, and then you go Panchadia. Wouldn't it assemble Chapa? That pointed catches are quite a kind of such a power. Would you just want to catch us when you assemble Chapa? Another party preaching the word of God. Wouldn't you assemble Chapa? If you say, Wakuma Anthony, when you go portrait jump when you it is such a what you flew one. Peter was a couple to be Casamia day. Yeah. Papa. Sabia Fremi. Yes. 055 955 26 86 and to Chunkomo. Oba bien shroud. Amen. Bebre. And was Sanam also. Amen. Amen. Some poet take your Kayasia. Obadi no portrait jump on Fanon Concumba Goso. And you are Gintia Siani. Nedana won't quote your Dinu Fonti. Some poet did you for Sabia Frasia Bompire. So be home about. I don't know. I'm also. Yes. But my friend. Namanya Degus. Yes. Screen so. But me from Sabia. From here to Chimcomo. Yeah. A dino and then. Take not the name of God Yahweh in vain. Don't misuse the name. Fedini Nyagro. But my friend Sabri. 055 955
86 from Sabri. The famous fast one share son to a mamma. Yen your mamma Italy. Yen number bet to ya. The telephone on your baby. When your baby TV, I bet church of Saviati. Ha, branches to be a yen share, met church of Indian. Yeah, ready. You're to your book of cancer. Hello? Hello? Yes, sir. Apostle, good evening. Good evening, sir. I'm sure you're small in my. Amen. Now, I thought you would be more high, more high, more high for put you across the pan, the Kafu spray pan, is you are saying, I'm oil, the other. And so now you are a bill can spray them or Cromunians can spray. Said it, and we'll spray and fast will be any so. I thought I'm sure. Oh, you also be praying on your was my wife. Amen. Amen. Hello? 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 Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening, sir. Oh, and the picture, the amount of my Amen. Amen. Koswana tete panke sene maya dia mimi diswa ile no ba me chamba basave but no two pitino no ni nya di pitino pa Amen. Amen. Obadi inshira no nya makuma so ade mama. Amen. Hello? Hello. Hello, mami. Hello, good evening, Apostle. Yeah, good evening. Very name of the transfer. With you. Bajo, me person to say, almost almost two gospel songs now. Almost could you know this and almost some kawana. O piana din o besi wo yusu din no. Na ade foforo bi ba be kata din so. Na wi ade ni monyama kwama busu ni ho no wa bodin kwa. Because one abodi ni chan krofo na wunim se din na wo bo. Ana wo se wi awodi ni monyam ko bo bi. Oh, e na be ya fo bu am so mfa woni tototo da. Tu ye hwan ye o e fo bia ho. What we do now is of Vitina and the watcher in an was on the bar for the no apostle Tonyama, Hanky, and Thomas Kusia, Toffee, Pen, and Yamania must be at the Yakan. And what you are going for? No, I discourage it to me. Must say, I my face will cry. I thought for the other for Nanyaki. Anna, we need nobody. Oh, change, you know. Now, what was you share? Before I with you. And your mount Pabo Munya de Wati. Mount Pabo Munya de Yanka Proverbs, if I would say, dear Proverbs, why? That Bemes the way you music and Omo Bruni Yaba, Omo Bruni and Omo Bruni and Tiababo, young Proverbs 29. Proverbs 29. Verse 24. Verse 24. Do you know you for child? When you for more child, yeah? What I will cry? What I will cry? Also, take the abonnent. Also, the abonnent, Bruna Abatin, the abonnent. What? With the Mount Pabo Munya de. Ya buru ni hebi enu hebi. Hey, hello. Hello. That's why she. Hello, Apostle. Hello, me too, Kakasa. Pastor, good evening. Bajo Kasa free. Pastor, me kasa sila paz. Bajo mi ti odi. Apostle, and Pastor me sela. Apostle, ya mi sha opa. Amen. Nse na asisiyen. Amen. Omo ye hu nyama bebre so. Amen. Apostle, ya mpacho me kwa kanya mi riba. Mi nyama ni yana mi on the blood of Jesus. Enti no, my body ni kana. What's wrong with that day? Blood of Jesus. I didn't watch on the blood of Jesus, no. Me share me nyama ni to say. Nyama ni doors will contain on to be a can nyama to say. Me share me nyama ni to say. Blood of Jesus. Eh, when I would run for catch up so when we end the blood says we been to be February. We just from one near day. Mr. Wa wouldn't so much the blood of Jesus. I wouldn't ban for the nucleum. In Chrome. When tell him, wouldn't so better now, him for back home to acquire you didn't feel home. And you know, big when you be Delia and say, would you in the name of you, one Casana, your father? Okay, but that's it. About the insurance. Hello. Hello. Apostle. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Nyame shira wo pa. Insurance, so mami. Onye okay. Yeah. Amen. No kware no but
na Sunday no by tie uru na obi yes wo di Bible ni yes mamba Amen. enti say lockdown ye bia e ben hwehwe bia opopate na ye do abesu because kwanje bia kwanje na ehnya ye pa Amen. ena tuzo de confuse de on say meaning enam no ye de enam no nya ni na na wo de na ye be confuse pa me church mu why wadaruma me church but enam de say ye teach you about enam e Bible mu na so wo so nyin dia wo yare ya doctor be chi wo okay it mean kase kwori nam bi de but no kure nyame anim enya nam bia na betimi at the same time so no ese oso hwe ho yiye onam wie bebre ho why Mr. Wadaruma enam wen fa yen kodru nyame anim ensa entimi sign ya niwe nam a ensi heaven kwa ne yare so anyi but ese ye hwe ho ye mpom din unwu ya anim de obenya ntimi yen hwe ho yiye no model bebre why you cry am Saturday ma be teachers bi ye monpai. Hello? Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Pastor, I'm convinced you because of the Alenta. But the problem is that now can come up at times scramble initial preaching if you can around who can move their Miami. I don't see the problem because I is a minimum kind. Only problem. The bunny tree are maintaining kind. A Barbara from maintaining. It depends, baby. I will question because now someone your Bible studies. Munsia Bible working kind, mom attacking kind. Bible say, and that suddenly day, then when they attacking kind, young Timothy. 4. Verse 13. What's about attacking kind? Yes, sir. Sorry, no more attacking kind. A foot two. No more timid foot was a cow. And it's not church swabber. It was a member. I'm going to say, you put your jump for Yahweh. It is suddenly a attacking kind. Nia sama futu nia sa ye nchechire edi da ba na mo ya bataken kan na ma betu na ma betu fu na da ma preach bataken kan obi kro ni dia wa dia friend bataken intinu mi ni ma sore no okay ono so for no we ni say company asona no kono omo ya nchechire o omo ya nchechire ba na asona dabi tie mi enya nchechire ne ka wo ni babu akenkan ase ye ma wo ni babu akenkan yes eno dia enya we yo aye so for the church members na said here oba maybe we be getting preacher group obaye we sua reading we mu nya no mu read the Bible me na me teach you man so mu read the Bible yes obu no read English want me read twi yes answer the anything dia so ni we say so o ma wu sua Bible akenkan ya wadi obetime sua kenkan no time read ni say any wodi want me sua kenkan me read ni say no mo ono bie ne die mo to ne butimi kenkan ne die bro say die baye no obi ntimi nsisi church member no eti ya so for na say die eti minim na so for say so for the church o church wie no antimi anche wa ba de hunu kenkan and no one wie no obetime be bua e den afa so eti mo mata kenkan. Hello. Hello, Safo. Yes, sir. Safo, mpacho memo ayiko. Mejo so. Nyamenka ono isha bibiri so. O sha so ma. Ima Nyankopon so. Amen. Nyankopon ma adom nene ahodi ni ndie ne kese. Amen. No, oma ono ankasa mwedi si nche mbra na faye na djuma no. Amen. Mede de da ko mede fi so wa sika. Nyamenka ono bibiri wate. O sha so ma me. That's it. Amen. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. But you didn't be a free. Hello. Yes, sir. Pacho Akasa Wadaruma. Pacho Akasa. Oh, kuse. Hello. Pacho Baloro. Pacho, you didn't be a free. Pacho fe me kreme ni pesa si kumani. Kumasi mi check kumasi phone na. Pacho iti ukuza na ni si assembly to na be asona wakana so yanko ni baba so akunsha pa ya kesi so. Onjila so ma. Pacho mu problem pa pacho da mi na pesa na bana kama phone. Eba po ya eba to so why. Pacho. That's Good. Hello. Pacho mi pita apostle say.
Apostle na ne ka say you. O can be say like my boy na go from the back of my say do you be na ya we ya pa na o ko Nyankopon di e no me ni pana anaso de ni pana nya men san so a eno so no wo bo ni pana di wo bo Nyankopon di kwana Ose okobo Nyankopon di e de kokesi onipa bi e o kwan ben so we de maso we de mewu kwan ben so areto otwedi ampo ya wensem areto obo ade na nsem ti me de meka say ubo ni din a sa wo bom payem ana bom pa say rade oni wona enemy ya woni wona ne kononko na wo ka che say wo say ya yenwe ni ye because zukuru wa besusu no anwe ni ye pe na ekosusu bia ma ti aye ntu yebo e woni me bi mu me futu kaka me de ma no ma be ye hu teachings ya wo kwan bi su betimi abo kwan bi su ntimi nye nti ma be chechire mu Hello, Papa. Good evening. Yeah, good evening. Who did baby akasa free? Pacho mi kasa from Kobaria. Who did? Pacho, pese mi bisa sembi kakao. Papa mi pacho. Osu be tichie kaya ye bom pae. Ena mi pacho. Ye bom pae na ye bewie pae bona. Esimi wie no e onyame di mu ana se e wo Yahweh. Obade Yahweh di mu. So when would you know we are all kind of idea mu awon Bible? Enyam benza. Hello? Hello? Hello, but you didn't have your free. Maintain here. Hello. Hello. Eba tu akasa. Yes, sir. Yeah, good evening. But you didn't have your free. But you meet you Wadaruma. Meet you. Apostle. Yes, sir. Pacho, my message is na mi bisa atamba ko. Mi bisa say, unumono are you ready ana? I obade adma by next week. Okay. Ben am so why? Eba program. Okay, Mati. Ya men ka. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, I'm Bacho Kasa. Good evening. Good evening. I Oba de na do me we. Yahweh come because we tell the senior old man was saying, a man is a person, no woman, see I'm a fan. Me, yes, I'm a friend. He doesn't fly me, Mr. and so fly. I am a mean to. And I go so you will be here taking still up with me. But I also still with taking our Our digital platform no so. Ti uko search or satellite a wunya yen. Two bus our search we na ebe ma analog, digital and satellite. Yeah, our digital platform no so. You need satellite no so. Fen ye bom pa ese nyankofo be so masria. Na e din so ni so akam. Na ni fe do bia bit menya oba bia channel. Oh, sir, why are the body insurance say preaching tea? Because the way no, we o nyankopɔ twedi ampo ya wagini mu a. Enya de enwa because obi timi 2 milika say o mo bo Chelsea ni we Manchester into dimilika fifi adwuma mu kofi. Ano ye wiase de no. Nti so 2 milika fifi adwuma mu kofi so kohwe kotie nyankopɔ asɛm a. Wayi di wo ba de nyankopɔ pɛ. Kwa omre ntungui. Benya so akatua.
Seti for nya boa for say me so masene ne ntimi mfa no so me kan satellite me kan no bi ntimi nya bi mo so masene kitu abi ensu na ntimi mra me menda wo so awurade ato twadi ampa ato nsem no so nto nsem po na wo mboa bi because no bi timi first time committee me sponsor and say or sponsor concert and the dance nti den na wo so yo boa me na ntimi ko satellite platform so nka enka digital no di wura digital benya oba satellite benya na ka boa yi nyina na sempa na tell the whole Ghana na record the whole way Jimisram so ya sene bonka na umre ntungu da. Hello yes sir. Good evening sir. Miti wadaruma Pastor ni bigi chasi feta shama papa first this year no me to be like some show programmer I am in India. First I follow our YouTube na me digital TV satellite TV I follow YouTube but no say no I network maintain the national papa it be final with the news and I go to digital TV and this all show yeah the dia me show amen adiba kwa if you are pretty fun oil the beach was your oil no oh my oil teaches akasa my teaches about oil our YouTube anointing oil food topic now never cut and be also food be the start of monthia to make me abonnement memo okay and maybe that was 2005 me since from Ameba Accra na me bra na me name bra na tis lego after na me bra hand to the sense me hu dia me ma dia me dia me bra me back me hand sa if you see watch motor old station home old station opposite so free overhead so also for not some oil and it will be it may oil no ejuma or see juma me pay no ana oil be mami and if you know question oil ni juma mami but by the time oil is sign no they face a lot of problems says out continue to sa and next one from all way that was last 2 weeks oh assembly na okeka bay also from that was last 2 weeks and to end this make me abonidia oh edi ni ana munya wo ko boy obi koye we a maybe dey metimi abodin no at the point na say wo ko boy wo mampa bo munya di o na omo ni nam wo kwa o achema edi wo boni di a emfa so obi mrame ana wo so wa wi dia na ebe gwa kosie emwa yen wo de ni say twon me ma teach about oil metimi ama abodin no but obi on mo a o ka say orensa obo adwaman otibonim obaboy be wie chie no na o makọ hante no ne fe ase ha me na minimu ameka be bodin no ko mi nso mu bia de ba na chinchi ya say ya ma won na fie eno so de fi to nwura mu nyane na power kwa so the power beku enti na o ma di physical di match so chesi oba de ma ne nwosra medi hin wa yeso amen sisa wadwene nye ne din na bebo na beboa gane free na chi simple hello yes sir good evening sir the pacho assume the next ma bi na question bi show metio sanya topic dia yes the meter be including your shop bi almost loto eye me so mi se loto enye it is a show me clarification kakra so me teach you about loto me je teach me we dey say food topic why me say wadawroma mazaze me your topic me teach about loto why nyabotre Martin mo dia ne say munya botre na mo mpaye ma munua no mo wo bi betimi aso ma se na me ntimi mbla once every day bia me ba new topic me nya one way pastor me nya one way preacher de bia me ba me ma topic sa antinu topic ni the topic do a topic ni beba and obi ka we tie teachings we be say me quotation about lot me quotation be wom a we nya die so ko die chinye won say bi oni pa wo pe on pa de sa cha no and odi niam won chinye yeah no odi niam won chinye
ade na wo person hunu ni sanya ansa na watch on wafre ho wo pe din lotto no e din lotto wunya but wo nya gambling a part of gambling wunya din lotto because din lotto dey you be blind obi na tuni din lotto you be blind and dey wunya din lotto ti acho lotto babu but gambling there ade dey part of it yawo bo se twu wafre ho Yo. Hello? I don't know to for the new baby you am one and no be to idea na say say be very asa o ko to ti say babu na say o to babu ye be ma book ba kwa kan wa e loto ya wan ni nyansa e to babu ye ma book kan wa e loto fa wo di sika. Hello pacho de wa chire. Hello mami. Yeah, good evening. Good evening. Yeah, what time my have to stop? Amen. Kose. Oh, hello. Yes, sir. And council, o kasa o line of fam. Before now, I mentioned for your dear woman. Madam, I was thinking every year. Oh, I mean, and count. on council, mammy. Yes, my pay and you so what? Amen. It will be answer. It will be in swat. Ni pesha me doors so bia boa bia. Ebi mu dia si omo ho so a na wotwe bia ama amoa me omo ho nto. Otwe dia po Yahweh hu omo bo. Man to my part when you are never funny ever yet. Oh. I mean, come on, you can see. I go ahead and I go what they will do. Amen. About the issue be brave. No, you are kuma so ade me. Awunya wa kuma so ade mame. Se so nya daji abri bia o so de to ha. E wa nshram. Onshira technique she's omo bua me ban we mu nyina omo abua mam dwumedie ne ban nyina ye wo hu mbobo na on toni obi ansam no om ye nshira pron fam aboafo bia mi ntimi mu bodi wa but me bodi o me mpa bom mo ama so masene. Hello. Yes sir. Yes sir. But the president is Dominic Mikasa. With you. And the God says in what we are here to make business. And maybe that's a they see our way business and what's that sorry then? I said what we are here to make business. Maybe that's a business and business or you know any business or kwan benso. Also, like we are here to make business, like to earn profit. Like after that, or you know we. I am not doing why. I am not doing any sir. Not doing any sir. Yes, we are mobile. What do we are? Hey. Hello. Yes sir. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Pacha believer in Kasafika, sir. About the Israel. Amen. Shalom na nyi yankwa ne chia so bebre chia bi ha nso men kana ntiase tinye so kwashi obi na ochia shalom na je so odi okwa agime achi shalom ne bebre Israel fo chia bi na Ghana ansa so bebre chia shalom na enye Ghana fo nji a Israel fo ne chia first die nyina ya go ready emienu a yaku obi afu ase afu wura ba na obi a balance Pastor Pachamati. So nya me church members we chia me shalom yeah Pachana ni bisafe karpe mezaya aduma sabat we ba sori ana sabat ye ya ihye foforo ye nuanom kasoafo ane anuanom bi ye nhia next week no mbehia but tema empatam wo nyina de o mehia wo ahia mazem 9 na yaye teachings na yaye we ana
ye nnuama da 40 nyam ni next week ana areas no te se kaswa for no ombeshia na achebe dia kaswa for shia bajonti mitiasi ambre no next week ma sorry mumu de mu amwo ahyiama ne temampata mu de ombeshia ahyiama ba mi wo anya aunde obudo metimi ahia ai me be bi ahia me pacho ye be kasa obeti as why adaroma ye be chichi why from us for impanyimfo hello yeah fanya mo chira na mba be spray ha no fe no mgusu ye nshenti ehwe na se we ni basu na mo ye mba be na nopa afan crofo ma be spray ha bibia mo nye ya mentimi ma enjino mi ya e ba man impanyimfo be ka chira mo hypocrisy for be shia e hypocrisy ti wi e be pon e ni nyina be tudwa omo mo shia no be shia but da for ni omo nyina betimi aba ni wona awo dan so ma area obi bia ka so oba betimi aba but eye group ne ya ne so ti e school down wa e be chichi me bi ma shia eye press e teach kakra no bi akọ eno an said ya chicha to hello hey would you line so I'm good evening. Yeah, good evening. Pacho medin Matias. Me kate spray 16. And Pacho me to me time now the banner and asem no. Me 5 no. Me ya we ni page ma me pon 5. Before say baby first I na do feel na bo 7. Me ba no kate pe na me. E do be say kan bata mben. Sunday pe na me you fully. Ya Sunday ya ka ina ka trap na me. Eni bacho mrata me wa. Na kampacho ni baba ya 5% kayo. Entina sa na ye ya me de ba 5. Mi tie fo ndodo na frame apostle sa na me 4. Eno mo ye ya na me de mba. Say what me cough. Say 5 ya 5:30 ya ni say boy. What me say na me PS7. But say me high nyan mo wa broach because me TV na me preaching was no so almost streaming live. Tie nyan mo so bi wa sa bi abo 12. Ah me. Wo ko wani na de ni pia match. To be saying anything about Ghana for me, sample playback. It may sample playback with TV so. As I never manopa 6 o'clock. The way cry number we na and when TV beginning the cry now 6 to 7 no. Wait me tie be 1 hour bi answer na. Akọ because me preach 2.5 hours. Other room mesra why? Tini esa ya ni asa be playback bi. Kakra krebe yi. Mo so masene a metimi abatam bia amope. Hello? Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Roger, my dear anyway now, me when you not craft. I said, well, because I saw for when kind of one. Someone came. Wabatra Gaza. Wabatra. Wabatra. Where did you win? Fenagana Yankopo Yankopa, we are domo. Ghana for them pet. Chacho and Gaza, no money you will. And I'm a job on tea and there. Me job on tea. Every man, 5 years, 10 years, 15 years ago. What tell me? Me did you know me job until me preaching was station to station, mantum to mantum. Or don't call my border call station, my infa, second infa. Abo brono achimota infa. Eti ama me be more branches, more branch of Madina, achimota, domi kwa benya infa kroben. Tinya di chinchin we say ye bie kakra mimi obo me kwa botere. Me ya senkani. Amo mompe. Afa ya mutra dam kakra na se mani so atemu kakra na manti obade na enwu ya ma we fe ni Nyankopɔ twedi apon ya waje ne se ka ne ma timumla meso ye mu ne yan spread message e bi kwa wo kasa kwa ye senkani na so bia wo nya good teacher be teach mu akọ preach the word no amen ya e bajo benya mo number next time number ku share be ya mo wa shama na wa baba mati ashama ye shia o senu obatan school shama senu obatan school e bajo o be potent wo hono young go school then say the buy from betimi afa we
just 1 hour we more now my teachers no so na be ni na pese ka so afo no twen nyama next week na ka so afo so ehia but what dance so many way abetimi aba enya market do market pe so hwe living your 7 day Sabbath assemblies and now check you hwe be a 7 day Sabbath academy school no na ya school na kaso hwe apostle kwa mo bia be kire nya market die bia ni uba police station side wa oba di share nyina amen oni abre nko a ba yenye press man te check akra bi na kwa nwumre no asko tie bi full one. Hello. Yeah, good evening, sir. Hello, Kaza Street, Domi. Domi for be share Domi rainway no. Domi rainway near school. You was yes, I saw that. Yeah. Dam Pacho, I send in a minute to a kaka. Hello. Meet you. Pacho Marco, yes, Dam Pacho, Bakuna make a say. They can't hold in a year. I will hear the man. What way software be adwuma? What way software be adwuma? Hello. Yeah, meet you. Hello. Na me nko dan kama. Na me dia wo so. Wa sembe nkre. You say masa dan me kafo. E de nanka. Hello, Gaza. I'm going to oh, shout so my wife. Me nanka. Meet you. If I do a man, no, a movie, a more accounting. Now, it's my vision to the same humans and I have to join out and them from so. What's your name? So, what's your name? So, but too much of everything is bad. Simple. May I teachings? But just what you say? What's your name from so? One year, so a name from so. But so because she be like a Danny had to say, Sakrim, you better man Coladika, did you appear? Gentra for the hello? Is he penny a cock for young cook for young? Hello? Hello? Yes, sir. Mejuzu. Okaza no afemo. Hello? The next one is teachers now the man there. And ya jun bebre, and visuals them with you no. 10 years ni I was there to save you. And then ya san to yeah. We share preaching ground the abwa. I say me nyakwa kra baby I mention as somebody matter says. I want to go. Me too Gagasa. Okay. But I need to be every time we share na just say ni palo every now bet off. Amen. Easy. Nyame sure be brave. Ojira so mami. If you Jesus and needs do this which you could not. And I know you do papa, and I know you do. Nya do para. Amen. Na empacho mo problem could be. You know the mobile life ban na. And I see a mobile woman I said no a boat discourse. The boy just 1 minute and sana as I free. Okay, son engineer no TY. And you're very and NCR for because yeah, share live man is an yes, not my flow. At once to come. Me de me lema me de ne Bible. Ha no be sound the money we dey. Ti omo tie. Omo na afa me program ne so jiri omo tie jiri. Omo ye no ma ye ho adwuma. E do body na se. Hello. Last one, if you young cover Union woman na. Hello? Yantinsim, young cop.
Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening. It is my travel line is and I come. Utrimkwa. Now, preaching every the pana, was my own. The facility baby, a shama for the Shian. A shaman for Beshia, ewo, a year, Zenu, or Barton school. To be so Barton school, and your school, a year school for fraud. To be sa Zenu, or Barton school. Zenu, or Barton school. Also, when you are women as far more questioning, but then this on our chairman, I say. Send your topic, dear, how do you say? There be a topic. Now, what you can't say, if you say, be up on here, ready to meet the opportunity man, but no, you so better size of the tube. Oh, so I just saw the movie. Okay. Most of my main that I'm saying, almost said that's why I do my beside a jamu muya will be in Swan say, Sabin Preduas, a massacre magini. Now me sacra maginia. Papa mu you no menya mu fafri. Infan ko. Na dia trans now catch us wajas a jan so abemu yo no basun so mu yo. Obra nsesa wagini. E be tata o che bodam for dia ba chesi obi. Atin sache na betimi ama obi nkwahye sa ade na se. Na be da wuso wase for be sacra na so mu sacra magini. O sacra wagini na wo konye boni fafri sa ade nim. Na atin ya sensesa wagini say wu. Yeah. Maza. Agin sachra. Ene be mani pale free. Na won se sa wadwene a, se suani. Okay. Ti when the cars asem no. Ayo obo ade Nyankopon no se eja, enso be no ba so nso mo eja mu yo. O Nyankopon no se won so ano hwehwe dia oba ko no a, obehwehwe ono otwe dia mpo Nyankopon. Ewo obehwehwe na chiri kwan. No amma eja mu yo na da no so afiri so. Na o hwehwe ano ense sa wadwene a. Oye na gaje say ye obi ho kwa oguru ho a enwo chafa ne bitimi kutiawo enso benya nkwa ebe kwatia so benya nkwa benya wuti kisi ya onu mi bi ho no mu a wo bua o na wo po mo kra also we dem da so me na mi sa mo na me bidi na mo na o mo ga se rade to me abishedi a ya no do me fra asefoni na andi asini ni sisa na junior asini ni sakana junior o free no minimum. Okay, it is one free mu a gas ni dia da ho etu timi kwatran se jasin ganja se papa na ebedi nkwasi ase ntinu no free no me na se wo bra ne renza ebe hanto prof na se pa maza yemfa no hunu enko singin bayo ani yemfa no anu so nkantam kase obu yasi ye dintam kase ye ade asen kan papa nai odo papa nai kwaje die sawadwe ne kake repent. Hello yango for papa obani oiva US enenso amma yenshira papa dane de nyina wa mitie wa menya bibi ma memfa yenshira o mabela bom amen nyame nshira obo ade Nyankopon one ne doba Yeshua Messiah on shira o le pastor mensa ne bible readers nyame nshira mo mama hoden nyini fura dum ko adum amen papa o ma mitimitie wasem kora na mewra ho nso wasem no me fa bi e de bo me bra ihu semia no edumre bi ametie bi kra na esuni areho achichire me enso asem na wo kanu ehia omo madwin mu dropa no mbeti de wuchire yase Ghana fo ntie na kasa wo kasa no on kasa ma engukwa o kasa madachi bi no obi benya ho mfaso kasa nyame di fo bi ba na efe no apostle AGYEMANG o kan asem na eto wakoma so hu se papa yin bible no te bible asi papa nyame hira wa wiye se dan de nyina me ye hira wa nam Nyankopon adum so na ofa so ma ye hira nyame hira o mo anwodin akwantintin wom amen o hira o so ma me na onye wakoma so ade ma me eni mutie nka ho
na ne ngosra me goes no onye de worere de mu ade ba kwa me hwene say ne ngosra emi age sachira proma na dachi onye mu nkwa. So hello, good evening. Good evening. Me ababatin here. Yeah, bet your body is now. Wow. God bless you. God bless you. Bless you. Amen. Amen. Bye. Amen. 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 Betty, body shall be brave. No, you walk my sword, man. Embo unyankopon nidini kwa menia mese mambo unyankopon nidini kwa mese ni obo eradidina onobo Oboni biara no eradisi orinfa ni hundi ye ni obo onyankopon dina onobo oboni biara no eradisi orinfa ni hundi apostle yankopon hira woni waboafo asemi a wokan by 6 years ago na yankopon na dom me de kiro sa anwume to ho na anwume ba bia makwa kwagina meto nwumi bia no na ayasem yankopon hira se na ni mre so wode afa so na ode ababetutu yefo yankopon hira pastor mensa brother me brother nso me saka ne no ma no okay papa kakra me kan se obi a oye okomemi na soro oye member oye just member oye onim Bible mu krasi sabe obi okọ kwesi asoro oye pope no krasa na me ka cho no ewie awehu sem bisie mini oba bia ya amenye ne ka asem ya me sen wo video si bi ma no me wa ye di nkoma na o se blaze mpasem bisi asem kakra na otie sofo bi ni preaching na sofo ne se Abraham oware ono ankase ni nua ba your friend Sarah na me say na so for no say na otie ni preach na me say what into more quotation and I say Genesis 20 verse 12 na me say on kan Bible no o kan Bible na me say sister wonim yen ko start Genesis 20 verse 1 yen fam besi na yen hwe baba me kan Bible no nyina kire no e kire no baby a Sarah edu baby aduru ya Abraham enam se krona wo mkodusu no eso emema na ade na Abraham suro nti oka kire ni oyene yire Sarah ahihye ho se wo mdu a wo mtwantro meka nyina wie no sister no say Isaac yankopon hira wo because otie preaching ayen adweme basa up to now oni de onyim se wajeji se Abraham oware na yankase ni nioba na me ka chan sister sa na asofo no mo de dada mo asam no okotu a instead say obeka efisoro ana ode bokwa kwesi ase no nka nkyero da because o person confuse you enti sa na asofo na ya ma nipa ena nipa hu no kre wo nyame mu no papa sa na waye enti papa yankopon hira wo ne waboafo o hira nso ma me na ma me nka se mi kakra se Abraham wari ni nia ba ajensa che be ni wo enti enye ndeng o wari ni enti enye ndeng o wari ni enti enye ndeng tuzuba wari ni anya ngrani we njejere tete brani utimi wari unia onyango pon de she what the train I want to one of the etre yeshim ya banwa na fo he den obiem tu ka babo no a sa bra na nya bone yes to bi ware ni nuaba and obi ware ni wo en na kra bi yes anya merika ware o mo fa ba ni we adiazie sa mre no na nya mfum so u kan romance yes babo ni meka wasema kire 13 Romans chapter 5 we came for 5 it was babo na sem na down e mu do e de ni wo kwa so beka jesu ware ni nuanti me podi anyese me kwa mi ba chire mu we wo ba nya obi o ware ni nua obabu nu free Genesis eba ke mu nyina ba nyina omo mu nua ma na ware wo ma sa won to ato so no mu tre no ne fe wo de mreba no breaking no de mreba no breaking no de mreba ti mra bi won mu a ade bi won mu obi ye ni biri bi wa ni fo but no ya be di fo
and now you are ready for. To was it Mirano? 513 Romans. 513. Bonnie will we say. Was it Bonnie? Eddie came back. We are saying. And son and home. And some you did Bonnie home Friday. Eba. It is a Bonnie no. Emrani Maya will be your family. Eti Emrani wa. It is a Emrani wa. One for Bonnie Mua. You for Bonnie Muna Conta, and I will be called one in a say. Namu Sabre ya, a home rabbi. Don't try. When you Bonnie, when you are ye. Then be the young day. Hello. Messi, anya sasa bon sambu du fusunsun bon samana bon anya no bon enipa bon obeka modo obeka apostle okun agyeman no do Messi yankopon untwenu butu okuru ebi ne ba sun tutu nkehye commander training college be pocket na ase apostle okun agyeman Messi Elohim Yahweh onkodu onhyira papa amen we ewi mbiri so nkwagyesam a ne do ba ya so a oda forward eleka adiji ewiase afende nyina je da wase papa ndede so asem papa etidemia adabra womba mpa boni na ne se abena yankopon mo ahoden nyansa ne nenimizi ne fi butum ne fi abena ne tuma aba na abama ne sempo today bije aboafa uso wasen ama abena na tum eba abekan kos di semade chenye no so shawo se actually ampon yankopon anka sonko so hwe won so no bon won no be dwuma bi obi aye no utum ni bi na ne tum ne fi abaka nkwagisemeti no da chenye no so ya yiwi na se tiefo so wanche no yankopon ni ne mpe de nyen so ye nsem fete bi utum ya se bi afeta won ahingom apostle yankopon ni shiro papa from kwabena amen komina meshe amen onchila usma da ben good to the ya commander aye chabu to me pa istiro jikakra da good to me see good to me see istiro sa dia ba yire rob hello papa ni ncheche pa de bia nyame fa oso de ma wo ne ma wona aya so se obetie na sem na wananti na sem no kure ene ekwan papa no so mesre se am se minim de bat dia nyame afa oso akyerɛkyerɛ yen ama me mate ase se nyame no woka nyame a nyame din ne nyame ana woka nyankopɔn so a nyankopɔn no enye saadi no so ne nyankopɔn wa kyerɛ sɛ nyame din no ene Yahweh ɛwɔ hɔ ankasa Elohim Yahweh ɛne ne din Yehowa nti sɛ nipa no ɛka nyankopɔn entua meka am sɛ ɔmbɔ nyame din ana waka nyame no nko ade na yɛ nyame din was wo ma yate ase sɛ woka nyame din de bɔ mpaye na wambɔ ne din ankasa onte ɛna ɛno mpo no sɛ wakotu aduro no so kra na woka nyame a nyame bia yɛ nyame wosi ano no yɛ eyi keke but wambɔ din nyame bia wɔ ne din nti ɛhɔ no kyerema dwen kakra sɛ wo se sɔfo no tumi gyina dan mu hɔ ɛka sɛ duro na matu a nyame nkumi no ɔka na kyerɛ sɛ ɔno a kɛse ɔno ano ho because ɛnyɛ nyame asɛm na ɔde ɛnyɛ nyame no na ɔne ne kasa nyame ɔbɔ adeɛ nyɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn na ɔne ne kasa ɛna sɛ ɔno aso ne nyame bi a ɛna ɛnyɛ ɔno so ne nyame no na ɔne ne kasa because ɔmbɔ ne din nyame biara wɔ ne din according to sɛdeɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛ mɛte aseɛ nti mepaakyɛw ɛhɔ no mame nkyerɛ mu kakra deɛ wɔ mu ne sɛ nipa na wakɔtena dan mu ɔno deɛ ɔno fo sɛ ɔsom ɔbɔ adeɛ no to adavete na fa kwan foforɔ so ɔbɔ adeɛ gidie na ɔde ti dan mu ɔno to kai 13 23 verses number 31 yanko Jeremiah 23 verse number 31 ɔse me ne adifo na nya ɔso ne adifo na nya awurade nyankopɔn asɛm o twagya mpo ye wana asɛm nie efisɛ wɔyɛ nipa ɔmo nipa ɔmo wia me nsɛm ɔmo akɔ wia ana ɔmo de abɛbata nti wo yɛ krɔmfo no akɔ fa difo fo na de abɛbata ho ana ɔse ne dim na wo ya ɔbɛtua wo ka yes akɔ wia
tu aka no atua won na wodi because omo dwom so omo som the creator no ana nye creator so no omo som no disana tie pepepe 14 na yenje do kan 14 Jeremiah 14 kan yanko verse 14 ase den na Ewurade ka kire me say uya no kan Amos chapter 4 verse 13 ko okay na Ewurade ka kire me say no oba ade wo se Bible na me ko kan mi ma me teach anga say Ewurade asanka wonim say Ewurade mi be teach asa wo nti ka wonim say ono na friend sa kan yanko na Ewurade ka kire me say kwaso atona adifo de hye me dim ko adifo ni hye woni dinim me soma wo on soma wo me hye wo me kasa nkyira wo atoni so ade hunu ene nkom hye ene nsem hunu ene makuma na da ene mo ka kire mo eti wona ye kasa asem chom ye da wo no aye kes yes so obodi na che so obodi fu fra che nyina no o si wo ye wo the creator ni dinim ni dim no oye na problem no anya one day obeka say osum Yehovah obo ndi wo na nipa ko so fu say the creator ni no the curse yanko Amos 4:13 4 verse 13 osi di ayi osi na hwe osi mu di ayi okwa do onwene bepo no bon frama no chiro nipa de ewo na dwiri mu no de wo oba de na dwiri mu no de oye adechihema eni kusu no sama kusu ba no tietie asase so bia no Ewurade oba de Yahweh no asafu nyankopon ni din no no obi so ode yi adwuma yes di wo so wo ye no creator ni dirim to di din no eye so okobo Yahweh so okobo so wo bo ni creator ni dirim di wan kasa Yahweh enso so creator no se bibi teach ye me say so creator na wo so no dia eso hu ni dim na di din so title no so ti title no obi bo ne kire se onim no ono na obo ni din no eno na me kire se sa na tie dia en na din na so onim no wo de ye den pera masi yango Hello, Apostle. Mami. Good evening. Good evening. Yankopo nhyira wo nyame nhyira wo nkyerɛ pa wo de mai nyame nhyira wo papa is what me hu Bible ho adifo atrofo na ɔma bɛgu Ghana na ɔmo twa yɛ disa no papa nyame nhyira wate sɛ me bucket wa koraa 1 year 2 months papa sɛ duru hɔ na me de wayi ni to hɔ no mo otimi tena se din no otie wow efrem Esther no Holland oba de share mami oba de share mami oba wezo wakasa wachira oba de share mami oba de share mami oba de ngo same gunu hello good evening yeah apostle what is saying oba de nadom ene asase wo so apostle ene die wa cheye mpaibo no ase ama ya tie ase pa me on se mpaya ye bono sana e body ma enuane ye kanu sen enuama o ma sensen se Yesu Kristo ni mere no ba na de wa bie yani apostle nyame nhyiraw bebre na no kropa na o kana apostle since ya me fitu hu be pem ne obi gina bontin ba bia kan se wa apostle ensem a wo kan no enye no kre ana eni Bible bia no nyankopon Nyankopon ma aboa buomfiri so na enhwi na pampam enwidwa no 45 emfamu fo no propa na okona apostle se oba go Europe kura no apostle say ye na gya osoro kura no popusi o monsesa no o masesa a say ukwa so dem ya sesa se na e kan no na gya osoro o de wonto ne ka ho e ko no o masesa because say Bible o mu ye no mistake en wo say wo munyi bi mfrim wo ma yi bi afrim no propa na o kana apostle nyame nhyira nyame twonkwa mu na o ma no kore na ene ahoden na fa cheche se ya apostle ma oba mu na sampire kra na mi say a chere yakopon be ma ebe supa edi agu so ama wa yeden watimi afefe se ya edi akwa wie amen nyame nhyira bebre amen nyame nhyira na abofo no so de no crosses say abofo no mo bro abofo no bi because first ya say abroso say de abroso no ma ya fi adan no ayemu
Womu tu fifre ebe chance ye boku si okoko ase no. Nyankopon afi na nyame twa mo ma ba obi twa mo ma so pa. Apostle nyame sha bebre. Oh, bofo bi pe. No. Oba di sha bebre. Ye jo wo so na ho no. O pa to bana kenka. Maba be ehun teachings. Yeah. Oba. Me you teachings awanya ntimi mobio. You teachings our father. Ekasa papa. O ka se Yesu Jesus ya gbodo kwa. Bi ko tu baba cho say ensem bi egwo mu no. O bone you. Hello, good evening, Pastor. Mpacho meeting the Erica Pokome Casa Free Germany. As precisely Cologne. Me Pacho what's no senke bitimenya bi wo Cologne so so because manije wasore no ho and the wa wo si chire no ankofo members no ka ebeye na senke benya wasore no bi e wo Cologne na mejidi senke be boy pa ti medase any problem ne mo chire pa mo chire amen timu no ye pon abetimi afre ne adi nkomo so betimi anya ba bia ye de tudwa oma anuanom ne wo ho no enu be hye se Italy ye anya ba bi mienu to fra ye be kiro e be Italy for na Spain enso so no Madrid ye anya ba bi ho to fra gbenya oba de nhire ye nyina so for Christ asum drinka ho enkaus na bi se nyame adomo ho ye me ba cho na mpese me bisa se ma ba di Yesu Kristo di na me manko school me nima de e bi o mo kire me so a me hu me ba cho me ntimi fa teachings ne like e bi a preaching me ntie preaching na me ntie teachings no em fa nko heaven me ba obetie na di akọ obetie die na di akọ enya disua wasua yanko for as for verse 13 no mo hunu Petro oso mo hunu Petro eni Yohane eni John mo say omo te say omo ye nipa omo nsua homada na emom no omo ye papa hwe akwa indicated omo ye papa hwe akwa omo nsua homada enso mo di Yesu achi etilu uni problem dabi you want to free okra hello Canada so Toronto from here Canada for mo from me na me mama nyame nhyira ya from George me kasa free UK and as mama ya nhyira pi nyame nhyira why na misro ayibi sa calendar asem no kamen kwanka anka wa ankampo menim se ne papa mu na me kan kasa because we are so for and say trade for na yenim ma de bi omo man commission omo ma prophecy no omo ne kwankyere we wo mo ba begina we susu no wo manya clue into omo be fa ho de ba jare media enyare omo be fa ho de aba misme bi enkrofo ani intinu preach na wo preach obi atwene pen wote ho eno ojo to no fa na ni ya wo obetumi agina so no de bunko fa so enokre mpa enokre ai asafo be follow sa we no amkoso amunya why but obodi nyankopon de ono no untimi ye we ukro wan de obetreke o shira so mame enokre omanya sa we nko obetumi afa no de but eno so de ma bie nkrofo ani nto wo ya gidi o wontie mi ana mi so bi aye we ya mi se me de abeto ti be bon wachi so no wankasa wo say yes ma show yam ani uduma pa wodi awadi ejira e be ba ho ni abesu Damba cho good evening da feministina me kasa free in some meet you da nyankopon inshira yo enstin sa wo inshira pa wo me hu difference amen if you say na yenim me da na menim edina osima yenyusu no basabasa no na menim tina mekano anyhow no na wa chechre ama we hu say obi di to ade na ka se mi se ton kalawale di nyanko bonsa no ya mi na da chi kalawale no hwe
oye konfo na se what's sa enye by force se fa bedi asofo Debbie na se we the first na me kwa asori bi waka so a yekoye crusade wo Eastern Kofodia ye crusade na konfo bi waje din pa oba so a tears of ni preaching wo baby I was from into assassin after the papa oba ya nche bia no mama na man ni be evangelist man branch leader ajawa bi ogun grofo obeda no da for obeda no a sikia ha aso ne han da man no aso ni providing bibia said the be ya so branch pastor da mo provide so san ko back papa be m no be nyes kakakra no asa jai asa kwa akosho na bosom no asa so abosom no sesia me no kase na se mutrim kwase wan fa metre ya papa mutrim kwase wan fa metre man na ne so bika so bosom na se wan was sana so wan hwe no be do odi de bu ankasa mfitu finipa ni mo samto mu di bu ampa ta nyankofo nshira onshira so bebre no nyu akwaso ne obai amen asamna ye can very serious o ka bible a o se un fitu free nipa ni mo Luke 11 verse 24 verse 24 o se hu fitu free nipa ni mo a okochi akwawe so no hwe home no kopɛ home na so onya bia o se mesena kwamda na mesena spirit ni sa try say obesa ba efie no wo mu dadanu na oba no be hu de so ni pa ku no se sa na dwi ni gidie nsi pia washishem otimi sa be shem back obani ni gidie ni si pia otimi wuram yes obani gidie ni nche da ya onu wo bi sa otimi sa be wuram back na afei na so be wuram back a wakofa ahon foforo enso a first time ka hu back na wo mu asa kofa nso a omo ye bone sene omo ye bone chan first one na ho no from dia ka no mo dia be ten ya de foforo no mo de wo ye adwuma no ne panas ekire asesena ja wadwo ebe ye bone asere bone abedi no ana bibi sa kwa so be de usaba wodi di so fo e ba behu dabi te say dam se ni pana bodam a e ba hu to kasa ko do dam na e ba cause ne some okay so but when the e ba ne says e ba ni mu a o ni ba wonders no abadi odi Ogo yemu as a driver as park cause be yemu aba. Hello. Me kasa free US. Meet you. From Patricia. Start part with you. Minister of Yankopon ma woni nche. Amen. Won chire de aboa yen. Amen. Sa wo ba so ne yente a ne yehu ni ayenye. Oh. Me de me kasa aboa me. Amen. Ama me asesa fi niam bebre ho. Amen. Esrese nyame mmoa na wonya wadom na da ne de nyina yentimi nso wasene ma wontimi mra so emeka asempa no ho dawuro enkyere afoforo amen enche obeteme nka mmoa ebebai na nkwa so kora badi inshallah no nyo akoma so ade mam mo so maseme na mani 0242327172 ti omo de beto so 0242327172 omo de beto medina se ti mo modi anam so masena mintimi mra Saturday and Sunday omo de akitu abia nswa de wo don sem no de ma munti anuanum na ekasa no mudimu ana omo kasa se oba de adom matin sempa bi nti se wo anso masene a onkan quotation ma me no mu hunu se omo aye adwuma wona ebu ame no yanko 10:14 Romans chapter 10 verse 14 ose me ngase agenkwa ho asem ose agenkwa no asem na afi ebeye den ene ebefre di onyi ene ebefre obi a wonyi ni so wonyi ni na ebeye den ene obeje di onten ho asem na obi nso a obi so beje di onten ho asem ni ye na se osenkani ni ho a senkani akọ apostle kwa adwama anko kasem na ebeye den no metie ebeye no metie asem no na se wansuma na se monsuma ansuma mia ebeye den no be ka se ebeye no makoka eti obi the best sponsor etu sponsor na mesumi koka na akatua no ya cham ye nyina yeso otwa nkwa ne ho makọ
me ma me mpanyimfo a ba ma mpanyimfo me bobom ma me bombon krom me ma mpanyimfo so masene ayemfu bi wo omo akwantum so masene a maza platform we eso ahye mpanyimfo tibe sam bebre untu sika ntwene debi police phone mpanyimfo soja phone mpanyimfo me power obi on frala iso debi poansa me kwati biga apostle kodo chira no poba de adma ebedim komo me nyanko po twedi ampo Yahweh a oboso bo asase the creator no on shira boafo no metiefo ne ahwefo nyina amen oma wo bra nya kwada amen bompa no abobi so amame se bi so abibia me obema me foforo na me de abra wo oma me foforo me fa mbra wo na se mi hu da ma ba me be kasam dada de bia topic foforo sa no oba adi nyankopo ye na ade untu sika ntwene ye doni ni sika kwakwa wura party mkura oso untu sika ntwene gozo benya koko road obenya fida road oba di shire no nyi akoma so ade mai Apostle Nyamishra o no njuma pa frame ya free America me man a quick na said bi obi so benya afrebi my question is wana da bia obo ka say oh nyame ne de idea we amame nyame na aka we ya kire me na wa beye de ope and sorry baby wo ho na ma obi yesi obi a ho konkrunti de beba utrim bia na waka nyame ne de ma no biblical and I say there obi de free abontin de abesa asoro dem na ya rap na me na yesterday nyame asem no me da se America fo nyina e chia onjira so 23 verse 21 Jeremiah chapter 23 nyango pa asem na ba ko pani verse number 21 uri eti asem ni wase mansuma edifo oso onsuma ebinum nenso omutumrika ebimu kasa woni dinim man kasa man kyere wom on kasa nkyere ebinum enso omo hye nkom woni dinim se wo gyina bagina mu a se obi si nyanko po twadi ampon Yahweh pa na afre no pa dia akọ ma me man tie nsem ko me ne man tie na sam wase fro akọ ma ne so nipa na twe ho afiri bone ho ene ne ya bone na obewu di ampacho mu me nya yo na chata wale be we no te wo no yes ono te wo no eno wana ya mfe ni amuom na ewu se me di ka che Ghana for that me si obi ka che so be nu am wani amre ne so a obekun yes oga so be share so down wo se fe die o ma jade so odi sana tie pepepe man pa bo be ni ma mi na so pa bo be dene wa man pa bo nya de odo be rituals amma odwa gidin na fe ba ti jingle ni abobo kusad odinfo no aka se ebony be wu ya no onu na sa do be kusad wo momentum ha na mu di twi na moko enti de bia na de wa ni din adane jingle so de bia na de odi ya advert odi wa gidi odi wa apefem odi wa gidi to bi show kom ada se obekwa akwa attack no woni mre no so this say body be no ayo because nyago podcast obekwa bia o ma ni hunu ade awayo so why yes ade we once sawaje mekun but we be just like that without ade awayo bia ni wodia because nyago pokoko wo so beku a nyago beku bia onyi nchiro bia na mo so beku na so o ma woni a eno oyi chire wo bi say esibesi kwaka che ni say orinsa wanyansa no a obewu eti se wu are je se wo ya udaso ya dan but when there accident besi generally bewu police for bewu o ma ye dan ayifu bewu o ma ye dan aduntu fo bewu o ma ye dan hu di o ma yo e don see so na je so be pe ba ko na ye rituals yeah bisa sa de no nka se hwini bi ebewu because omo nyama no mayan one for bia wagidi anya enrezi wam on stars ko sedia ni pani wu agana ba ye no sa no so aso for so di ba dan ye no asa gidi ti mo stars ne mo su na mo pa bi sa chile mo gro ma bo mo tobia se due me na me ka cho mo gro ma bo mo se edue unimu a me catch o kan jire nya chapter 10 o kan verse Isaiah 13 verses number 6
Who the Bible? Ezekiel 36. Boom said ye. Who the any Afro Shabbat is what Bodino. And the sober pastor to be a cock. No man Pablo Mayadini. That's all best party one also. Yes. Two. Yes. Come in, Humbra. I what? Who the any Trump comes and be with the sun for a won't come. A radiation here. Or turn up on Nakasano. Ness, a radiation. One summer is one car as walker. Ness, Omdo Chesa. Yo, or Yabashem Pomona. No Bodinoa. No question Damu, quiet rich was a train, sir. Obama is some number. On one before so I rich was my name, son of a car found a day. A bem, not a bem, or not a day. Or Yabagin. It's so grow big over the yes. The benefit for Ghana, the baby is going to be a pure Ghana. The man here, young go to. The bank to Ghana, the baby anyhow. There's a good to be shabby in the idea for the young accident, all the consum quad, you know. March it, when you're marching. Mancasa was set accident to the tour. No more just you body bar. Now, my dear, you're rich, was Thomas, I beg you. Nyako Potter. Trade jump for your tesoro. One year come you dinner with the Asano. Mudina Munidina when you come for us, I just on one on each level. What one we yes, Anya Mano. One of we yes, Anya Mano, what did the dinner Sabbath to so? Was it man fed in your bra? Take not the name God Yahweh in vain. In vain. Don't misuse the name. Master. Patron. Master of the Master Bible Teacher. Amen. Yakupon unshirao. Yakupon boss rona sase obo muni emenyina no unshirao. Amen. Na debia oba na obe teacher okra baako even eti wasema osachira. Ofa wasem e de tuna kuma so e mani jai nema bone no oye. Na duty wasem bia no enu ne ho a nema bone omoye wo Yakupon shirao. Na me ne me maame kasa se me maame onimo pa o se me boni din kire wa obenimu no. Yawo Peace FM to the ejire me frɛ na me no wakasa. Amen. Ti me ka kire ne se me tie wo pa. Te ma ono so ne negie. Amen. Nti me chen so ono so nti unti no. Eso ono so start ya wo tie wo. Ti no me frɛ wo. Na yugusu a ye kikan yen sabom. Na ya hwe o network no we don't know how much money mode bamo network ne so but we still putting things together and you know NGB obeti yenka why nyame nshira mu nyina badi nshira bebre onyo akwa so ade ma emfa be tu bi na fi apostle hello ne baba tini nka me bi so asem we betumi refi ba cho ya kan say na Holland so no dey na wo ye Holland for no yenya ba bi ye if you will be out here wasn't from Holland, I just said on coming in that Sunday church in view. And you know, to say then yes, you Holland for no so Monfre na me obi nya ba bia me de na ma ne betuja Mati be da wase pa oba de nshira se wokra wa kai me Holland for no Monfre me obi obenya we bia na me fa ona ma ne ntuja Canada yepon a mon frère me de beto platform so oba de adma Saturday me de Canada na me de we ni ba bia numbers ni we nya de ba be good screen so na fe obi en country a nipa yeso frère ni ba bia yeso hia yango good evening good evening me ba che FM akosu edutuma me ka se free Belgium akosu with you papa oba de nshel ya wento nkwa ne Belgium for so Belgium for so da se so den sempa no abe papa ni edi de be bia ni e boya within de be bia ni e boya within be no wa me hu se di ni ye mo nkwa e da se pa oba de nto nkwa nim onto pastor chie nkwa nim pastor mensa ya me hia mu nyina amen ade boni bi boss na wo tie mo frɛ no wo tie mo na wo tie mo di age ade pa na wo tie mo di asade bia na so na mo se wo di agro ana wodi tubus mana wodi di bon wose ye nia tro wa semunim o ka bible na san kan ho biom no mu ntie ni ye biom yan kan friends saying Deuteronomy chapter 5 verse 11 we are not can nam friends Leviticus chapter 19 verse 12 na fe yan fasem nim na wie Deuteronomy chapter 5 we dey asem no wa
verse number 11. Verses number 11. Emma Eradi Unyankupon Dinkwa. The Eradi ma the Obon Dinkwa. Nyankupon mo bi oboni Dinkwa no. Emfa no ho totro. Emfa no ni totro na mi pomisuro no. Yes. Totro. Anya fa ne wese. Yes. Unya ne fikọ da. Life no abrabo no. Ebe tristel. Yes. Yeah. Me see obi one man no na kwantan cross one life. Yankon Leviticus nyanko. Kwaso verse number 12. Wase me nka sen. Mon kan me din ho ntam. Wase mon kan me din ho ntam wodi am. Atro. Ha na ye me ya ha enkofu edi atro wodi ni mo doso papa. Yes. One day kwaje mic my testimony atrom. Omo yo ma kwaje omo share. Na ma obi ti debo no fo say bibi esi bi nyankopa ye adwuma wodem ho no anya no kure. Oba de nhyira ye. No nya yakoma so ade ma ye. Na ngosam na ye nso. I mean fa last one ye fam na wie. Hello, Apostle. Nyankopo inshira. Amen. Ma me share life and me try say me friend na phone na me dey ye dey share life na no na me send dey friend na we say me call back nti me pick foreign number na we dey atoso no. Okay. And na ma me dey friend. Nyame inshira. Apostle. Over best 15 years ni na me di nimu wo. Amen. Wo bete mala masafo na me ka ho bi ni ye boys best 20 ni ye killers wo ho pa wo ka killers we ka say jema mukum ni pa o say boys ni bi da so wo ho nyame nhira pa ni adwuma pa wo bo na ma hwehwe wa kira kwan na me hu na nansanya because me YouTube ne sa ne ma de na Ghana fo ni bi ye wo so nti no mikrofon so na me nko sa YouTube wo enkonkoye eti nansenya na me tap na o message ba ko bebetwa mu na me hye ase se me follow na me bompa ya sere urade se nyame ento me nsem na onye niema yi apostle meba no ba be so wasene pa na dwumadie no etimi akonkan te se de me nuanom bi aso wasene na o mu pushi wo no nso meba bi pushi ubi amen na satema o starte malam de no na me ka ho bi pa na me ka ho bi na wante ne se enkwala na ya na ye dos ntinye ye nyina na obi hu yen na edasante se wo ho a me chia no edasante na ne hwe ye so e wo malam akwasi usu cast down ya mensa ye ne killers na ye wo malam junction so killers u da suka na ye basore no ana me di tu kwan apostle nyaminka ho ene ma pa wo bo pioneers no very killers bom pa ya sre obi bia enuano mo e wa chirichiri benche a o ma so wasene a o mo pushi wo kɔ no onyame nto mbo suppose yo enwu won so no mo nkoso na yenso ye baba be sombi amadwuma no akɔ nanim eye wa kora eye frɛ me Kofie Japan because free UK outside London me srew osofo me hia wo peto na me Kofie Japan because free UK outside London me srew osofo me hia wo personal wan kasa wo personal phone number me pese me no twetwe nkomo enye fidie yi ene gumidi na ase no hwe TV na ase 0242 32 7172 0242 32 71 72 kitwa bia so betimi bia fa so betimi asa frɛ 020 72 11 337 020 72 11 337 mena mesna ne guo no oba de nhyira bebre bomodia na so yasene na mintimi mra Saturday na mintimi samra Sunday oba de nhyira mama no na hanko for course no doso na so be de media o so ma se me mra every day medjuma me yedjuma na me mra oba de nhyira bebre efe iso so pa me ni kan cheche nsem yi mu yi ye nuan ma bo ka so a bia ye pen fe na yebu so aye ho adwuma jemisram bebre Saturday we ka so afo ye nhia ne mu behwe me wo TV no sa de tie pepepe ne mu bia on be hia me eye tema mpatem wofo tema ahia wonu wa techi betimi abaze no obade ya adumo ana ye nuan da fo ndi o metimi aba but kwabenya fo bon kwa so ro kwabenya ye wo kwabenya di first blog na di school wa ya ba dome de ye wa ya so dan e wo rainway no wa dome crossing na pe ko kakra
ya sorry da na o nti betimi akọ nti mo amwo eya shoma ho nyina eba dome crossing ho nyina pilatufo mo ama frefre nyina mo am taifa betimi ahia wo dome ebrem nti e wata ma be nti wo de okwa am be kire time no oba de nchira bebre onye wakoma so ade but enyam patem ade betimi aba oba de nchira mo oba de adumo china na mba be start spray bibia team be do Saturday na bibia akoso kama dem oba na se uni unos masa mesraw anoche omodi nyame na me provide bia ma omodi ha e obi ode but ye nsheda nya waje se oba ne nsapan nya sikasam na me kanisa me kase gbowa no oban oba na utie instruction bia e de ma obi na we follow instruction no amen ba kaswa de inshia kaswa for no doors pa agina e ni say baby ya giama kaswa for ni pese e bibia yi next week na kaswa for no oba de ya on betimi ahia by branches na old branches ni de obi ama je won ba no Madina for on be shia o Madina nkwanta na school mo wa hono mo shia o into Madina area yeah but we ho na pese oba ntemwa e teachings kakra na oko encheche na nkasa beba wo TV ni so nti ye mpaye ene ye bebo keke die hia ne mpaye bo encheche ne de ne brebe so na so dia be hu ne dia register new members ni nyina sana ye pese ye nyesa anka ye be kamemi mi because we nya dia ye bie ebie we je da ye bie ye bie papa ti me di one new way na no a me ankasa so me kusa kurusu me am kurusu me for original bie god empire ni betnya bo fi betnya bo baby ya ntenye feni ye be be kwakwe akwafanse bebre dia ba oba de nshira no nyi wakoma so ade anya dai emfama betiefuo maboafuo twedia mpo yawe ne ngosira amra muso achi motafo nso so betimi ababa achi motafo ne we fo nso beshia ti pasa mensa fatu dia ne enko yo apostle ya da si bebre be ahwefo nso obo ade nshira muso e magibre atwen abedu sampempen so yi obo ade ya wo nshira obi biara said ye na apostle eka no ahyiama tema woni a ewo do wenya teshin nongwafo obo ade pa Saturday ye hia ewo zenu enti fa number we share number si nso oba na frey 0272 255 105 0272 255-105 and I say 0244 60 9645 tisa uba eye ashiama na ubetini ya friend number we amount direction no ti share so eye 9 am sharp eye 9 am sharp ejwa mantemo e bi obeba na yapon esan se ebre eda ho afen so se upese ubo wedwedie hu dawru ewo nkwangyesam dwumedie so a opon no abue upese ye bo wedwedie hu dawru ewo dwumedie so ema wa fre number we 0244 60 9545 0244 60 9545 ana say ubetumi asani WhatsApp nso ebi opese kasa WhatsApp so a 0271 39 79 060271397906 na bomodiana na wonso fa wedwedie ni bra na yembo hu deru emao anaso betinya sa fre 0239 50 5145 0239 50 5145 na fa wedwedie ni bra na yembo hu deru ewo dwumedie so emfa mao na wonso fa so na fa boa yankopon adwuma no na asempa no entre emfa maye apostle aka enti ufri ensawum na opese oba Saturday a pokuase odu pokuase bisa se okọ eye Pentecost Park ana se Queen's Park aha odu a bisa eye Jacovic Academy odi odu pokuase
Queen's Park no bisa Jacovic Academy ye wasoldan esi ho kama said the apostle ekan no misra wo ba wonso bo aho enye sika fam na ye ka na emom no bambo e di boy ho wo nam fam no enam COVID-19 ho nhihye no yesrew wo refi eye wano hwencha wano hwencha wo refi a wanhwe na went to me enya baby engine yesre na nyina yenye na yemboa na de omampani bese oye no ye nyina yemmoa no na bibia enko kama obode nhira bebre na onye okese we de enya omampani na aboa no oboa wa wache anchi mampani oboa wa nti we de enya de a ye nyina ye boa ye ho nti bo ho ban eno ano no na ye ntimi ni ye ho ni na ye ntimi nsua de unwu ya onim de obenya okay me 1 hour na a full preaching ubenya bibia wo nsabeka bibia wo nya de efe ni e bejira say because enye fe ni praise and worship na David we ko ye na fe betimi aye praise and worship ayi wo mu ni we eno no emfa to nchen o ba no ato ni na ade nchechele ma ni ba o man 30 minutes nchechele on wa ko obe so wa nya bibi di ye dey e ko na ye ntimi nye say de na ko ye de na ko ye e de ya na ubeti ya ye obadi ewu yemobo eti yesro obadi e say obehu yemobo na mpa ebobo e very important and here ebre no so tebesra mu ntino ye pon a me na ma no so so opese o sele bibi mamia na the support to adwuma no a so yasene 0242 32 7172 0242 32 7172 mini ama mo akwantu mu so no obeye bibia either so be frame na mehunu na behu se de sm yen o kasa wo de kofa bank na de bidin kwa ya menko na no bbc nti impese mesa so me nyankopo ahwebio kwa yo fa so yi mi free mu because me nim enyo ni pa ko na ye wan hwe ni e pena kwaje so obi ni obi ahwehwa ho debi so oba nti sei eso ebia a coincident ebia na enya dia na ye bibisa eti my very careful wo ho nti mi to mi fie na mi ti kon a ma fa kon ni sa to su kon a ma fa kon ni sa na se mi tu na mu akodo ai dai eti bi so bebre nti u be so wo ye for bank so frame ya me di obi mom na ma me di obi asore ni panyifo mo nipa bebre wo nti me di so for na ma ni di be ma wo ye na de to mo abakwa ko ne wo sani mo obi so no so sani mami a and so the code mami the friend a and so very important yeah ni mo ko bank ni sa we ni de mesrew wa nya na obi adi me washo ebia bia na woni mo we na ni na behia ti me bo me ho ban mo so mo me ho ban mo me ho ban bi mami mo nam fam ho fam de oba ade ne ye ne fam de ba ho nam fam jimi kakra asem ade fa be me time preaching so mi sam Mwa mo hwe me no obu ana na apostle dey preach e pon ana asofo na mo ye samfo no one day they preach ya kama e ma wo no be ye good amani ni sifie pe no agalai na dey asi ba se maji wani wa dey no mama maji wani o debi aha sana the word of God neti debi wa baba o debi wa baba o nyo intinu ayo nyuna fansa tu nyane sa nye da bia na ma me nkwa ba de debi da be twa no no akom ye ukro ko mi anga se do twa mi bi ke mi anu akom ye ukro simple oba de nhira woni wakoma so de ma pastor chei bompa ye ne yanko adafo ya bompa ye aja otume botume nyina so oba de asedanka wodin and so ayawo pe ame de wonsampa nyina abawie aye nka wodin amen eja wonsampa aba nyina hye nyankopon wonsa oramza ya de sede kase sema wasema papa aba enkoso aba ya bompa yesra wo se papa aboafo titiro mo bua ye me ye ba ene ye de om hye wonsa ba bibia okra bi sika free baba papa me yetimi de ba nya ja pa yesra hye homa wako anso ode nsampa ne ba papa odimu yesra sema na ode foforo kana ho papa na se wosan be hia wo ma
wasan man de aboro so de abra ma okwankyerefo yama ye da ya bompa eja aboafo papo momu twa ye de ba TV so momu bo ma dwumade nyina ba so nya hyewosa emo bie nhira mo no da okwankyerefo yama o ma da de titru ye ja TV station hyewosa dwumade kasia wakoa edi wo TV station enti ma TV station emekra be okwankyerefo yama ye da dom na boy na sa okanye ho na sa osan de be pia na masomdwuma ye de na ase entontom ne nkanfo ema obo ade ya udin ye da wase utumi ebotumi nyina so nti agirifo nyanka se amen amen obo ade nhyira o pese oni etu ana mo a omo de na ma de betudwa ya betumi asa frame na se oba ba bia on ebe ma o ebe che se hu ya na ko area no so ye pe ba bia ebe ma waso ate obo ade nhyira bebre ebe se hia biom bye bye. You ebusiafo ide radio asumdwe echi obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwangisem dwumedie abribia apostle man odi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenifo si de ofuduapa ena ye piano ena tre kronkron so